ngai ra si sa kin kan noria pa ai rong roi ya pere o yon the syntax sikatain ka kai na no diribos pa enga yo si ai pa ira wa ngai ra ara kare ke manen kai ere ki mendo te bia te syntax bia pare punia ya rasware te excise tax act de speaker oi inang meta ta batera te nan ku te kanga angai ya ana angana ki te to ira awa tariki aya siu te ke ya ngapai bukin ada kanga te ya kinang pu to ha run te merurung o ai sinang kana te ya pare ai rungun apere sinang kana te ya ba ira boroi ira were kin te bia to ina non te riri ki to wana me to wana ira were kin te wain te nan me to ira were kin men te peke ai kai rung eskande ngai pa na bene ina non ne ayari pos kai na rokomit oi ganaron ba ngai ibun war kia yakinor ai oi ngai oi ibun supon sisira kina pe paska te ene pe ga kayo nga mi na ya po wi ma kain te to te ministry ke sa te ya ba anang mama ko di ma kain te SPC ke yon ne ya spangaya awan ne na pe sta ko era ke ta re ye te Public Health Promotion Foundation ne e yang wa ka tiana aware singe e wotara kena ana pira te minita yo ananyo kanga puna ke na be kanga yo se e na be mina na makurite to komete era komete pa epon ne sare pun yai komete ai pun na komete de ministry ere te yo makuri me WHO wo yon de te ke ante sisira ke ngai yare angwana ana ibobo ki ya komete ai ani ngai rara te sira ke sa kito ki sira ke ngai yare kana sibonna ki nora riain ka ten to komete sibonde ki na ya ki riai pai pun da ben de ministry awai to wana komete yos pare ina ka te health care foundation ya te health care fund ya kamente o ye te suare sa sen ka ba sai kai ke to te rari ki ani pun makuria te tapon te tau te pare pun te pen te tau te o ngai ai kai sinang tos karine arun te me honor ya sen paru bukin karawan te rate te ribo sai ngai rene pun nano kawa kira ba senang ngatai rungun ayawa ki kai na be ki te be wo nga roi yere ngai riskan ta te rung yon arpun dera syntax o si te takatau tau esangana ki ba ena no kon tawa wo ki me o te milion na kon ndek me nga kan te wari ya makuri mangaya ka bena ye katau tau kanaro na pata ye nori to akonan mai bobo kain to komit me kai pa ye ngai riskan te ngai na ro komit ngai ra kain mane pen Maungatabu pa ana kroi yo ko ke o saki ka sa kan ngai ba angkai ye ro komit ai tena ana ko sinanu mga tena ko na besinanu ay mga tena ko na besinanu ang responsi sirak tera roye nang kakawa kaya na riya ina ko sinanu o tumuan ro mo ito pa pun nis pare pun mai kai ona anak ngai to tera ona pun yera wata na betanda pe kau kai kanga ni ngai re sistem to anu mi akina ta kapene mane nang kora pati milion tara be ne ibugin te ki be na ko sinanu ay buki yara komit ay kaskaka te tena select committees ke ai pun te fek pun to kwau ngai ane ngai ra tapira pasina tarai pa tera te ana mane botan no me te pene ina me ngai re ro ina ye mene nana osina uringa ba ita ka tenu angkai komite e ka te ki bukin yang wante ngate yonte te meuri ki te merung te mon nare anang kakaya kyang anang to ki siri te tiara ke si siringi ya kain ki bes e pun te me to ana pete me te yon na takawon komite e katia ki ba ina katia ka kai ka mara ke ka no konanda ni ena beran si ka na ya kan ki be so den dikira ki merungia ka ngai sa katai an be subnora na puntere sine be te ka kanara ke aka nga sekine be anora ana value ki to punganan tenan komite ikan o ngai dai stete me ta dinirine pare ai pun spangara de segi tekin na basi ka no ko temen mere ai ka ron spangara pa bai sine sita tare ngai de men reitera ngayari ane anako sigarini te tamakuri ke pasata ya ba aki kita na ke re lawata te aki me kan ya pa makuru pari su yon tara ke bugin te karawan spangaya ana kita na kiribesin kibeki na ko sinanu bugin karawan spangai ai kan si busmai ya si sigarini tenan mapuri kan yang kan ala sirak patera ro kan menenana
Kaya sekarang berapa sanuri ya yang kan ibu buk yon irau wari te besente kang ayong ya benangan ek paspanan. Yang ada tu bayar engaro engkan nere kang ati seneng kan nora te taipura ena rang kakaongra. Pas nada yang ayah pun nei mai sining kai toti te yo kini bai mai sin takamenging mai sin tenan kako karoro ko yang ayah uru amerurungi rang ayah kan kini bes ayah mai sin te biar uru kon to wana te riri kita kan mai sei mai sin te wain mai sin te tera tenan metua mai sin tenan mo ke ayah nak ai kai ang kan ni mai sei yo ai teman ye sen kakare ke kini bes te tau te orang kan yang kan itu, kangat ngai dah kai sekarang ni ngai apa ina nang meta ta, pekangan deke, temai singkai ya sen oriente, deran dari bos, ke ya sinang sinang kawa kingkan ni naron te intera, temakuri ya kanuan dari bos, asina siba, ina si kata kita, anak inte ya rakumite ay barente dari bos yon te iteran tawo merwai wa taku bete nu di tempa wa tanga wa men mew erete di tempa wa tanga wa pi mew angkan ne na rien di pos di tempa wa tanga wa men mew ai mangkana wa kana dai na kun te dai ai nokas ke ngai sunora na be menin de makuri oskata ye nora re enang wari re keru ne yara to kan wan ya ai di pos re na ri kangai pun enak kau ira ini meter, gitu. Toh kini kiran ni teran band di bos, saya kabar to minisin na ya po wi mentai. Awan kan ngai sekata yang dari paya, oh yang ngai ada orang ada syntax, ke, setaya akatayen kangan nori apa irawa, enak kau nandek. Kangai kan, ereke me mana ya kangai nari ke tiaw anak kau ni mau temirian. Kaya tayo ay kan nga ira ilura na nung takatakan nanay tenan makuri tenan rota ka pana anak pun nanay menta customs kaya ngayon ay nga ira skanta nga iya mendara komite ay akatiyak menta maned Maungatabu pa ibukin spangaya kakawak o spenin kakwawa spenin nibuto ka takana nga timerurong irang kakawak o spenin merurwa kinayin kasi si merurwa kinana pila teminita yonte terarwante merurung ay to bas anis po to ka takanta ning an yang kan nere tra te makuri na karawak patera sibenin na daya patera kay nanon to norak eswo wasay kay te to norak ya kita utera te pay norak to te nan pay makuri na ngi ka to nunya ki enang sirawa asirawa ka nga ida sa staw ba ya kay nanote to kumit pena katiya ki pena karota kakay papun penin na taya tan pota kini makuri ya kemina ama makuri ni terai kai ani ngai rara ara ko we ngai estime to te takin nai kai ngana si subun tak ba yaki dia inte to me to wana subun takin nai sek po to kai ya pena dia na kite ke ang kai to wana kai ngai si subun si sira ga nga minara ara ko me take akiana o tao ngai ya katiyak kai mga to me te bena mga tera inang mga rinanon na ya anaripos mga komite kaya asan katiyak kahit kung kay bayaya pun suwi nanon painte tau tiyak bayaripos ara komite ano komite manen Maungatabu ari punta pintaw tiyak ako nang karawak papunsite tau tiyak ako nang kapuroy nanoy punsite tau tiyak ako nang katiyate university site tau tiyak ako nang ni paireya ba irawa ta mai sinimani men syntax ena anganaki to nora ki the health promotion foundation pa ena kaputan awaki bukin kadi kira kente merurung iroya kain kiribes ibukin kaungan to waki ena kamerurung narun to tiamara ke narasa saponsen merurwakinan arabira anabira te militare sa san kapasa oi kan pa yes kan tani ngaya ba anak bunga na ke tenan man ete sinora teribos se karaute kana konnara ara komite sebon pusmaya dari bos ya mungkin temakuri ada yasan karawak yona yang kan kanwana terana ana value terapung ana mungkin ka to pan takanga ngai kan yani si aku baik to wana dari bos ya kami to ara kwawa ari epon na kaino nak to mit pare pon konan karoy tapon makuri ari tapena ke ay tok ba erang meta te ay sebon karabaya kain to mit ari asan mo yang apuak
kita niya ya makur ke ton kita niya ya usun mamana na ko sinanu ke ya to te tiraya aya am yang apa kai bikin karon sepangai paskar bai asakay tawiya ke asan ipopo ke tapo ke asan kawaria ke nete tanda pe kawa ke asan ben pokia ibukin karon ne ripose e ay ngaira estime ton tataraya ne ripos ara komit katen mo komit o mga ripos nte ay ripos ara komit pati sisirak kay to ba ngaira sirian ben sisirak pati raro in kanne te tiangan po katakanganga enere ke menere ripos ay pas kakay to bari ngai ye tenani yang ibukin te subaspante te mani ke naron nere ebon esen para parate te sepelin to komit e mi angkan ikan nere sirak esi skavene pa kanga tera to ira wona de million tara ya penen kai o tera muina e ari esa to kan wan de ripose e esa wona kawakin na pare esen te ira patente te mane atau isingkan ni sirak pa mai sira sipana are na nganga kwani na pun suirung te tautek pare ai pun da pente tautek pena pun tarai merun na nakare keman awani na sumeri esen vene esen te rapatan man angkan ai makuriana ne subu yan na rapata te foundation na tapun makuri te militan te meuri ako to kyara kere ngayang kan sipangane tai kan nera alameroro te pewo yon te ripose te speaker are han kan nes te kan nera meroro yon te nan ripos pa sinatarai sinakaya kai sisirak pa kaya kak sisirak kay kaya amenena te mamananga na ko sinanu kaya kay ponte takapenaman yaki nora kimina tonte ninte maku tonte naron ana impact ke te aron tupahan takanga kaya sinapupusiya roran sa tiya kaya amenan to komita pa sa kaya kakinakwa kimi kaya pare ay stete yon tira te spangara tararwa roi te tawak pa ina menena takapeni man ari peni ari to million tarana ana menena oi ina punto pa roi takanganga eskate yang kain kate ni popo kini yang yon te teorak katukan teorak ke karikira kende merung ro yara poten nomet te kai kan era bate te speaker rapa kain to met Kora batilidan tahaitara rasa meroro rimina ponte sati nakanine ki temenda metara te ina no e ona pote pai wai eno kaim te sati Kuraba Madam Speaker te pakantai mai nei kana ko au meroro yon na di bos to komitere se sentineia irang karabo ko Madam Speaker pawa ko sini katiria na kon teusei ke kanga itutukwak aron nare etapikia ti sababai di business committee papun nakia tu wana tetua ara Maneaba na Maungatabu o ngai ni kapani sinam mamakuri nanun tetua puntia akia waka kiti speaker kurang inda pa kuna taidiki aku pun karoroi erang tamaro ibu kini kaidan am Maneaba na Maungatabu kuraba Madam Speaker namona au meroro ni kangai pa cewewe kita tirana punnu tiungra e wiroi irang tangiroi na uniyai cewewe ya katukayo ko na kun tisapaparin to committee pare na karawan samap ipunang intire naron etakinak yaki ko takina beti speaker kaya putukak tiribos kaya ito tukwak mayawri nakasa ngayon kayo tayo yung sabay pa tarawati na inano ngay ay esati iboto ka tiribose iboto kayo roy mantikapin na no ay siyak nakia tamrurun tiwewe nakia tamrurun na ba kanga tikanabu sabay
Di nga po ngay, itapi ka tisirak. Ibukin ka nga bukan. Tira pa tayo nga na ako na nikatsek, titarawa indigenous fund. Ay na pa yung ura, payay ka nga nakarikaman na ba? Anay yung atikomit kabinet. Ay karawan sibaya. Ang nga na to ay nangaroy sa babae, ay tira nga na to, hindi kinapasipan. Ayo, ina kung titaw teka. Ikaw tayo kinaki, pa titaw teka di sa babae. May ilang karapari, tayo kinaking kingabong, pa ina din nanuwak, way tira nga na ako na, ngayon na batutan na, situwa na kapakana, ay ito kinap. Naroon na iyay ta, tibuin na ti presidente, inangan na kitira patatuan, iyay na pa ibukiyan na pakara, iyay na pa antay dik, mangka na ako na, yari, sukway na kung taw teka, kapayan ti taw teka tutan. O kaya ngayon na perutak inanong ti siya kita bigya, ti siya tiya mo ti karinia ki megutari. Pagkakay po siya na pati tautera. Payapiyari kinabatutan na. Anak ko na ni bubuk. Nakon, to, anak ka rin naman ngay nasu. Eto, tinuwa tirik. Nakoroya. Hirapan. Away tirana bang anak ko nanti kinabayo. To, man, titira ni maniyay. O, rin niya sa bahay. Yung, ilaw na rin kaya ka. Tiribos, pata ko ba, kaya na tara, inakunaan diki. Tibuin may siwa tapon timiryon. Kaya ni katua, timuan hidik. Ay daw tarayo, ay tirangan na ako ng nanagi to si, ira bubuat nga, inaki miryon. O to ay si karinak, tira pa tayo, titarawa, indigenous fund. O titawte kayo na po ni karawaro ni paro ngayon, peka nga ro, yun tararuan. O ngayon, iya pa wetiris, tawag ako ng kanyan po ni kakaraw, kada-kadyan. Hindi pari na diyak. Patawag na po, ti pesens, man, aurisin na po, arin na kada-kadyan. O, sa tawag tayo ka, punsito ko na sa tayo, ay, tayo ka na ba, naki mga kadyan ka, hindi mo na. Sa bayan, ay kayo lang inori, paita ko ba, hirangin na ko raw, karawak. Ay, si kangay ba, ngayon na kumiti, tati kumitesan naku sinauta, naku Thailand, kaya kura pa. Pare ko pun kakaya. Ari raw ibukin kinibas. Paani ka apani ni popi, awapani ni kosi may sinan ko. Naroon na raman na Maungatabu ay, iyaki kosi ni kanga, ikos may sinan ko. Ayaris, tarayay kay, oskarawan ni kunukuya. Kura pa siya bahay, mawara pa ka ng komite. Ilang niboto ka, amdi boss, yakatukan ako yung, aron tibayabay, nakangat ka maabubu, nakangay pun tiri-tiri, pa kukitsiyaki, kukapaniya timani, maam komite, ay kawarang kami, kanga, ipunin ka ng kawak yan, manaw tayo kaya nakawari ni kaya, naga na tayo, iboto ka, amdi boss, may diyan at ibubusi, aring kanere kito asipan, titarawa, indigenous fund, tiutan, ilawn, aring kaya kahatikos, kana pa kana to, si Eki Milyon, si tutan. At kanaya mga aring mandisyon, disin tax, ke, an awusi sa bahay, ibuya kain taraw. Kurap, kung natigiraw speaker, inatigiraw ilo, ito ko, ano ko, kurap, ariyatan ko, ibuto ka, Tribos, kurap. Kurapa te state. Ala sa miroro ni mina pun te state may nonos ta karinek te menna ya no bot te boy te state a karinek may nonos te menna ona po Yeremia tapa ya na ko te state. Tuvade kure bendanga abanau yon te karapa ko yon te ribosu sa bai. Es sa bai de. Arapa to kora ke kasen ngaraya bakuri. Pawasan mo de ribos. Ayo adi sa bai. Nara notar naro darawarawan. Nara ko paana kaya tiyang ayay and kaya kang anti te bayad de syntax o yung an buka na wagi batu norki. And fun to produce. Sa bai de. Majority yung sa bai. Pas kaya nga ni marungi aramat.
Sebenarnya itu yang kaya sebaik, pangai itu boleh dalam itu yang dipetipiki, esin baura ke suara konimet. Dia jadi marah hati yang kau work sebaik. Itu yang itu tak karawang. Sangat benar, tak? Sebaik. Ana response to the hotel in the minute. Mereka says any more already in kay. Metu, ada minyak komited the ministry, ada finance. Ama ureba. Imain tu komited you sebaik. Jadi agak ni ngay. Parang ngay hayya komited na bugiya. Balat wang iyaron haron kawaiya. Hotel na karoya. Sila, ya bir mo na sebaik. Oyo kaya kakin. Pasipun na kita, hindi komit. But we all know the facts. The information is easy to gather. Ewa tirapat ako ang bukira. Nakia tirapat at komit, yakatik daw sa iyo. Ang nakaraw at tapin, titaw teka, punta pina. Saban, ito ba yung kadiwan? Pare, apon admit. O atake na ikay. Pasisan kami ng wakin ng kay. Ano nan? Sakit rin nga ito. Bato kumit. Pasitapuro ko ba kaya? Ako niyan yung ay survive. Ako kintira. Akat ito kumit. Damonte. Ayos ito teka survive. Pare, espiritu tau teka. Ako nakakaya ko na sa kushin. Tirate value. Narike. Mente pa na kaya iya. Kasi nasidak. Tirate value. Tapay yabo. Information yabo. Knowledge yabo. Era que me comete yo. Survive. So by easy to obtain. Kogi tangi na ko Thailand. On not getting survive. It's all here. Lakin ko ang information as raya. It's on the internet already. Already. Kogi tangi na at to comete. Akan ngong kain na paano ko Thailand. Survive. One day. I can take it. Sebaik itu yang kita mais, enak orang dik. Sebaik, mai teman and when understanding it's very easy. But the real issue itu what the man has said dia. Pernah kan aku lagi pernah mentor ke you and the fun to doa ke yang aku. It's very easy. Pokoknya the volume mesen buyan the beer the bag the target buy ko to 6 on based on that okay the rate and the based on the amount that ko tangi ani kare ke at the end of the year so easy survive ko tangi that na ko Thailand is survive ay yeri message wa ngai pa anang worry pa no to wa ki Andai iwo and abu gida. Sakita ide survive and wow. It's all available here. We don't need the extra cost to survive. Survive. Squawk at a karki. Okay? Pare, nay you are no kawa gida to argue. I don't take. Commit to commit. When do to commit? Nanke monti to take ayun wa kaya ma to commit. Ayun ka oi yang kai. We say you need a survive, but the value, energy, survive. What I know, that's what you've done. But I'm not in a idea. I'm documented, never that at the tagging. But I'm not in a documented in mine. I want to come to the survive. I said, I'm not documented, but over a yarn documented. Survive. Did I yet? No, I guess I'm never here. Did I yet? Oh, when the Yamata by any surviving. Sakita not the value for money. Or the peri bugin Manawak's out there. So they survived. But Muri Yamata would wear it at the man, Ekora. Ekora survived. Putting a game one details the do get on one guy. Yeah, he took it. I stayed not on the run survived. Okay. Want the baby? Katay ko mati, nakuyataan day. Paano na ko siya niyo po? Bawang di kaya yaman, sabay. Ay buntora kita akan makakyan, sabay. Ang mga itiban na sabay, natin ito ang tiyakin. Sabay. Iyo, supun nyoran. Iyo katutukan.
to komit yes and na maguri ya ke te a bo wa da bo da uta ka ni win ata bena kakia all the information na here ara partners available do o they at no cost me sai tang na no cost to survive but stay na expensive to survive the on the yamande kind of party to survive Apiari te ka na ko na te ka ni survive ai bon song zero non kai survive no na te butu damat akora kaya Kora pati sa time ngaya te minute te tonarak honorable posina wan na ko te minute point of order. Agia urusi ro me sensi busi gori kai simeroro yonde ara li boste to komete ke au kaya ngai te tau te ke samanga okira te meroro yar mon ga ten komete me ba kai sa busi gori gam roring yon na me am tai pura me mo ai ba antugina ana mga sinawang ana ba ta yo ana pe ne ta yo ana mga to kana be itara ro asna ke meroro roi bugin te pa ya ga me sa busi am roring me am sta ba si meroro ga yon to komete sa busi sa meroro yon kana ba Hace que tienen como me sa busi ba yan sky ride me ngai ke yo si di sa ba ito ba na siga mata ta ri ba ego imero de fica na pa e compliments na ba di poste trana ri te comet ba imero que na te ye na baseline revenue ngai to customs are te buina de million yon de current sin goods are te agin to te post 10 million Angkan kane angka yang makuri angka foundation darun dari na compliment dan amena te teranari te ribos senang mga impose the tax apun tamu indoi re tangiri te document ada yasa na pen pasar gas menagi ai gai enang dapat menayu te ribos panuri ana compliment te roi rawaki angkan kane impose the tax apo wayo angai arangan na wari ke bayo na ile ke bayo mena te ngai te current baseline revenue yonde and sin goods 10.8 million annually. Can I impose Arabi bari on the foundation na kamasa ni kariya to komite ke aresan kariya de ausindi on impose ngane the extra tax yonde and sin goods ay gai in a bring up in elevates the revenue one annually the first year na kon 18.2 million on ngane the second year 23.4 million the third year, 28.2 million. Or the fourth year, 33 million. Or the fifth year, 37 million. Out of the million nari every year, on this one, para kamasa ni sasa ni kapasa ikay. Ano nga yan, na complimented na matamay na nari te committed na atribos. 10% of that baseline revenue is like annual revenue. And then on the foundation, yan the swari asan kariyak. And then na 10 million of the first year, 18 million, and ang the foundation 1.08. Kanya the second year, kanya the revenue by approve the cabinet, they approve the finance, but the tax na on 23 million, 2.3 million. Tiri mina 2.8. Era ba? Ngaya are ko punto point of order ge me kangare kampana tas punto point of order na miaus mitong ayo era ara pare kostante ekne te minita yang te yarare are sa meroro yonte te cosa te beka kingai o sa yonte nan komite ka swaite king sa meroro yonte nan cosa ikai te yo tante sanari tana ko te meroro yonte te cosa yo nakanakong kante tayo ni meroro na kung teminita ang tapota kinu mapuri bukin tirede on our board wate kita kaya na ko yung teminita. Korabate natin deputy speaker ay riye pas na kanu ko ni bara meroro de buwe ka kawag bukin na ni post de komit abna no de teusa sangadia di tagi mana kaka de ana akaka ni bubo de ton noraki ada pun ngaya pugin to katian to komite yo speaker te ekatira kei te pai ya ka kawakin to komite basta bo basta mangongo karake ka bo ba ada bin nion tai no pa ebere bo ka tai ebere bo ka katian to komite ebere bo ay sungon to barabara ba bunya wa chun nork ay wa ke to komite sa vere ngai te men nai ikakiri ayo
Panaka mo yer ginaka. Pemma kuriari kangai, awari makuri kangai, awarang ikusia. Ke? Nang ikusia. Ayo dami ya kamentara yang kai. Dokumen dari sepakati kangai. Art education committee. Na dokumen dari nanda. Ay ribos committee. Irang gugurein ni makuri na committee ay kai. Ke? Nakariki au staff hanay yung committee ay kai. Ke? Anay iriya pa yung nasi step po kunara. Tirari aki kunan nukiye kan committee ay kai pa tokate tiso metera. Nakaroya ananganay kate tiso bikin nari piyong nari yoari. Nam makuri da work together. Ke? Ayo roy ka kawakin to committee. Ayaki po kate to committee. Yaki po. Te tau te aka tai ka ano ko ekati be komite ke ekati be komite ma ekati komite kan ta bara bura ta ngana bura ro yek mien te usda yari mangana ekati komite ekati yo komite pa nga ana pain campaign ke a komite ke ekati ya kan na kan komite kan ke ekati ya ari pa ministers dugi jitai ke yana ya man bati ka or ke ayo ka or saya karena ya kain parti menteri beo pas nana ibarat rar pun nana sangani apa sekarang tiswa penyanyi tiswa te kapeneman ibu kinto komete sakit kapeneman ma with ibu kinto kain no John noraki enai kawaki norne takin yang gono irian nanti mga tide komete ibu noraki ya wes something bangai kita kapeneman kabunda murah na kapeneman yanti antara tinggal mga tito kan tuatira ya katiaki ke asungur yakinna ke sungur yakinna atuk jitai kena mangatine bate content education wana no awasino ko tamno sino ke ayon ta timero de yakinna oni gibes ba workout kain ta kaitera na nakau te na to ngarai ke te kain ta kaitera mo man derita man tislet me ma derita tisati me akariniaki yo sino ko workout aye karinia teus ye kanis dai pora Tesa day may makin akalinya demanda ke harabo pindo kasa yosinako yakalina tiaus Temenita. tesa day may no demanda harabo yelmeta ba yakalinya yakalina tiaus wok Temenita kamara pure na ari ane sa san mero ra kinang ngapong kwa kaya tari kan meroro na kondirana ari te kasta ya kaya busigo korapa. sabun kate yak sai maraba ya ngayar di Esmero yon dagan de kase de bidai kai de tomete kai in metroi angai de man de tamne ya yo anna nai no de ya ro ana magru to komete ay de ya pa to komete tai ye mo na kangan to komete yak na magru nai tau roi de education ge tau roi na magru na ngana e kon manani ya na kai ge pan ngwaki magru ge pas magru na ngai ya ge yangan ya na ko te kai Sabari te epon ga kamera de ya emang kata ko takara kita wana te kona kangan te iba maisira te mane yareke men maisin te pia te wine ayam arangan men maisin te soka te ice cream terar kona kangan te ya ke dribos sabari ayo yang common sense ayo ke ano ko pun smart na for common sense yaki stawari no ko te wari te figa na yosi nanari bos don norki NCDs don norki nikato ari awai yo andna ba te war ke de diga yo mai si ai kai narano ko taya te ben ke kera ke mai sin de via kar ke na mai sin de vari war ke ai kare ke mentra pa yare bato atu ya kirai mon de bebet asna ka no rogi kan teknik bangko yarangin kangang arun atake na libos to komite ngai te ikaraba to komite makuri pa eu vasis nori tanne ye kapo pasinakangan makuri ngana skatiar komite ana si makuri ngana kidibes berangkanga ye nori tamne atray ye tamne apo mai tailan ke ikaraba ka libos sayot sabai ayeng metain tami parang iro tami ye akato kayo ndra tumo ke yo tami ya pun ya lain mai ra ye kamakuri tawo kero ko ye Monte cambio, que para poner evidência para tam ni aqui, aí to kaida parta, que abutur mana itu kaida abutur mana que, ainda pa kaya ainda pa tribo sayo, bayar, yang lain to ko wala kanga, yang ya pun mau na kaya pun do kaya ki, matam ni ya kaya, que ar kaya, ainda putra,
terima sayo. Nang silai ibu kayo. Nang silai. Nang besendap. Ayare. Ayah kira mangan. Tahun tayana ro tahun tengah komite kala mangawa kita kala ro. Snabusi. Te makku nakam dai kai korita mimi oke oke. Bana pun itu mah ibu kaya kami tahu. Merong-rong kaya kami tahu. Ngayari. Jadi no kau kaya ada nak menti terai kita kan komite. Oke. Oh, ada yang kain dah. Atau baru tu kau ya pasal kami dia yang muak banyak muak tu, ewaknya tu nak. No. Hari yang muak itu kita. Okay? Pak hari je punya kahang ya wari kahang itu jadi aposia. Okay? Apo tayi kuku ni betul. Ayo recommendation betul hari awari. Ngai hari. Orang ni kita yakin betul. Te madam tiba speaker pada yasan na yasan. Ia putar kadra, tribo saya putar kadra. Te makuri yakin. Ngai jadi masa ketika kaya angara. Asal makuri. Maintain to komite man makuri to komite education. Okay? Saka yaro yang makuri ngai. Angkat dia yari roye. Saka ni wayan di sini mangai yanda. Kang ni kakang ke. Ngai hari. Kamnai rama. Mungkin to komite naro. Kita itu wana. Untuk kita ni bos to komite apa wana naro. Akan nam tu. Anak kami akan musnah ko yai. Kamba karinya. To komite nang tirang makuri. Okay? Eka tinua. Akan nam imi akan nak mana ko. Akan nakangai. Akia ngai ra. Ya pun erek sos nak kamari pat anak kara kita ngono pangaya pun pongan nak tento komite akan dibaya kamusina ko begina pak yati matan te pai akanga ngateina aso mente me main ya nanti yati dapat te pai anak ko to komite apo sinam makul kora begina yo asnam makul kora te komite apo komite ka apo kai payangan ni koro non tekan tani ngari semen ka koro kinon semen koro pa ko na pau abon na ko na nangai des ko na pabuntara Tentar non testo, ya. Sudah macam testo, ya. Para apa ini bagus testo, yo ngira kapi, ngira lagi, ada yang oke, kayak dia kangai ba, ya soalnya hari terus tu kira hari, orang asangan oke, kena kayak dia pas nangai ando oke, entah kayak dia, macam tiba speaker, era di bos saya putra di bos, nah anak semai, anak yang berbuk kira, tenor kira. Korang minita. Points of order. Nakoy te sati may taratinin honorable te Payway. Points of order, nakoy. Berapa di speaker naketa narona di te kinagba yusin ako na ba honorable taberente nga taberente na kapraw yusin ako na ba honorable na ba te sati kaparaw pure are ani asan rana re meron lagi naging kaya ngayon na sa akin mga kawikiya te bayar asan rana re in resolved in anong tiya uske sa nalong ganda sa meron rin mina te sa timi e bayang te menna e karinya ki honorable Petero tani por ena kwente sa te kaparaw pure te sa te yan point sa boda kaparaw pure te yang apa ada ngaya enak kan? Speaker. Ngaya. Pagbundo na tayo kasi sa ti, ari pa paran na kakarata meron na tuna. Te sa ti. Kami santuan nga ba yan na nakaparaan na ulo na ko? Ngay. Ay po na nausin si Jawai ikay penang kwairan na kiya ko nila. Te sa ti yakabaraw preke ayo te baya sa san rana rin meron wakin nan te teman ngapong yana ko itaw pas pun berin san meron wakin na ya san pot te berin ika para preke merenara o itaw pas ako nan mga kiria pa yon ya sa konan de sina ko makanon dara abaraw pure te sa ti ay ko ay yo sigo sa ti ya sikonan korap ena ko te sa ti me yang honorable Petro tani para Dapat speaker korinyak tapon ti meron pa taw para ko ti kay pa Pietro ng was kari ketiroy ako te sa pere kaya nga meron yon ti tribos yang sa pere ti ante pantay yo ay to pa tribos ayo mate ana kapuntari yo punta di meron Arang sigroy naroon na content area san na ang kaparaparati kalon ti outline to work sa pen askara pa na pwede minita naroon bus maya kina naroon na rin punti naroon na intain na mati kanon na out foundation fund ay tako pa po na iyo ay na mati takanta ni ngari kakyo tapos tumano pa imo punti
Tapos tiang kalau tiang nakon minute naron nito tiang nari ki likarate kan sauti to nora ki tako ba ye ya aratai aramina nakon to nora ki karu tiang nakoy la ye ta wo aratai data ki mete ai to nora ki na sa korupo na mai na ki taka wan tay na kapon sa kawan ako may yang iya mga kapon tangina pas sinakawan na tawag ya ilo ra kaya ki yesa yari ando bukina asidai move on para tayo e pon nang complex ano ko roki na kana ko puntari at sape pas mulya hindi ta ki merapat ay kamay na kayinde kain te text ayir skan ngari parang karon ko kain te text na ko ya kain te keswa no bis te keswa terang ni sekarang mana beti terapat ari e po kira ben te SPC itirai kai ni tira ni ngo ki akonan ni kamine era patente tamenti riposare ara template era ngai samba kulu ngai sapere etagin na tirita ba ito pa aki ara ka maguli ibukin tarakin na syntax yon kilibas simona ara maguli mete consultation community consultation simona men na pe we pe yang irang ni ko ngora ru busila pa suburu busini ka to akaw skapeni ni mewo te bungi kai skatayin ko ngora no ko yan naron ti kakawakin ti spangari sa nga naging mentyaw sino mga tabo. At kami te pa yon ti kaya kin malin pa iki ora ka kya kiwi. Tuwa na pa yung ganda kisa punyang kanta iyo. E pulas te utan ati nakarikiman iti ti arun na to sinanay man men te pa yati to sinataray yung kanto ti piya. Para ti piya kami sendin niya ti excise tax. Sekatanya ni kakaya ranga pa rin nung kayo busita lang ko na pon nakiro na the syntax o kiro na tira the excise tax. Awan kan nila sekatanya ni katira na konti boto no meta pa yang ngiria inte monte yang ngidin kira kira ponte na ko. Yai tapi wa abe kana agi tawuran musmaya meta kin tay tingora kakawakin ti tinarulo na kaya. As suangia pati suara yang karo kali asaki bugia ngaya keng kai me bugia kana imina ayon ne timba to me rung kilibas na kontai karo inano na para workshop mete kan SPC ya tanga kawo kina pa na puno na kan kilibas ngana pa ni uno wa tiani ke ni rom ay pa ni China package sok akana ko marang consume tilang ko na lang ginawa ya ko rusa to ayari enga kita sepun nanong ko ngai kita si yes pa na temen basta puliya tiakin beka para si musia ki basi si miyoko ki basi na si maguri ita basi buray mata na basi pangarari sa katabi ay basi naki tiakin ti kapakan beka ayari arawata magura kasi ko ay sumunod ko na ba na magura ti santi at hindi na kaitara bimem karaoke na ba ti takangura na ko yo askabara ba niya po utok arang po utok na pero ti kira kayo pari wari ni karasa sa ito pare bonus ti antera ti ribos a 0.5%. Nakon yon pay kan yon ano na peri ko yira man na pun ndike takan tani nga ti kaya to 1.5 million ti anti di ka na mga pun to nakon dere ano nila ti minitary san tegin na ito meron lang skiloy ayari takan tani nga ti meron yo sa peri nga sa giti tayo ka ba peri ti ka ti takawa kami apa ni kita kara ibu kinti kontrak yang buara ama mana kara kamu nak iwa kara tio wara ta yang sekali si bubusi te sepeda payara asi kaputo ya tara yonti te ribos awan kita rata tio wara pati tio wara ngai etangina kiyango tapi uwa milyon kiri bes etangina kiyango tapi uwa milyon aben tibik yango benda pesan nang sekali kira benda terbun yonti terbun Kistangnya sebenarnya nora gigi terapatan, tapi itu orang ti tami yang itu agak nara sebeli. Ari Thailand, ayo terapatan ini nama. Nah ini yang anda terbuat ti presidensi. Oh yang terapatan ayo, syntax ay, emalini pakai ni kapan yoni gigi. Bukan apa ibu buk. Angkai kang asme ya katanya ni kami buat orang ti temagul si kata biak gigi.
Kaya na ba pun na kimako na na tiyo war sa pay pas na ki do ta ba aki na ki nan kali ito ba ya kan nesari ari ano mante yo ipo pa kaniya ko mga iya para ibugina pa tiri boss o tangira kinten tiri boss ka as ka mo no ba TSPC pari kay pun tara ara tiyo war oi ibu kana meron ti amara na kin mana ka nung tabi wala kong tap pa iro yata kakawagin nga pa napi kan euro ko min na koy para ipalikan ano ti tiwala ni semana nga ngayari ngayon kami tawo nga ano pero ti ana meruro atak anak araw atang ano yo kami ti bayig dati nakakano koy ali sa puntari ya pari may tako ba ya pulipula ti takarak ya basta mo may kopuntete lipun nangin narum kopuntete nangin narum Arko pun kay hindi pa yere bundes ko ano sa pere na ako wasan rule out in tayo na rali pa nga si ko pangati te pere te preview ano nga pa ko nang tutan na interviews tutan na ki me nga namyo e kan no kawo pan te meruno ni tegin na ilang sa tegin na tibini tante to nork meruno ka sa kanta nga kay en si pace yon na meruno de sa pere de boss apa to ini pai yang anak kos nanti di pos, ani kota ni mere maravilla te kakak ye te te minit antu nork, o ani pe kai kanga kakawa ki me kanga sarang ni kakawa ki kana ya te kina ki ato pasagi sagi kat butua arata ka yon syntax ni me wa pe asino ko ye la pe ki bas pas pun ka butua arata pun pe John Titremian, John Nuga, a John Mayek. Sa songa ki bangaya, ya kayu ay si soye. Te sa peri. Ko ke si te mata wana be sa si mata kuna na tami yarang noiri. Te me ayaki ang kay te soka ye, ayaki tivita tanara ye ki, te me no. Ayang babas ka kain. Ele quer ter basicamente te presidente não te ministro de mais logo na aqui mas cai negócio aqui angai tenu aurau te presidente não te na kai ka tuana yarau né inga nami os ka ko pati gay kera kin tu tante meru kana no pa gay kami tu akin te suwa akana ana karawakin in line me te meru ina yang kan te pitaki te apuni kanga nga na ke te pitaki ngano ba na kin to wana ta to te ponna no te tai asi to wana te pero kana ki tiawa en tiawa ali men tiawa no ya puni na men tiawa no ni te ni suwa o te te na kan basika ka meru ria te bota no ake ta ka bus o ya ki si contribute no te meru e ya contribute na no konte ana urupa ite kanon po ayari pa nan tungo na ti yang ko kana to ko ti tami yang nas katayen taratarayen ti tayo me te sapere era pa karapari ka sapere anu kota kene kentri boss karapari ki minita mo antakalinek anu pusmayan na yo aki ara kantani ngare to sinai tabe mga iya ita ko bara kantani ngapa ina ko na ni yen kita na ko kani kana ana mai dire takin anu mga wabu ana ko na ni ana ni jani ni bo kitira na tiene ngini bo bena pare nang pun tiene ngini bo bena tero ba ina bungi ya kanwa na timeru pon na kini bayar kan na ya kan bo bungi ya kanwa si timeru kapon na tayo si stagiro ayan ko ngi ngate ibuginte to uri fero uri na kita nan dialysis ang kay ro te to norat ya ka mo uri bugin pegan ara ko me ge so ge si na ba kan nan dialysis o as ka kaya ni bugi ni tira ka ye ka mo mais nanon marangara ayan sekarang tiang kan onte takaitan kan ano pa to ponang way do kita kung tumonte pe sumay security di boss amina kaya ka para nawa ay mo tabaka di boss ay tawra di boss ngora may may ko tang ko yan ko te tayer ako ran kay tayeri ke tayero ayare tabay naman takawag sa pere ikaw ako appreciate ko rakoran temen Rob Sadi Rob nepen ni pe ko bukin boda namet me sekarang pa yati to komiteri na kan non kan di tayen di bosa ke me main
ang ko ang nila ka uga sing di nanon kan di bosa kin nanatay tawta ka kay bain pao nga di bosa kan kay kun na kay di bosa ay na tiyaw sinte kay ano nga di bosa ka ang nan tiyaw sinte yon ti try pi pon si di bosa ka men wanga wa buin gar ko kay ari ka ting tawta kay okay may main amin ya apulin buway ng kan teman ente kan ya ka pinaman pagi di bosa kay si ako na parang tuloy sa nakakain ko yung may sikat katiri ari at yakin na basta mo may yaki riya di bos may nakakain ko te executive amunta pe ya tan mo na ayo ay tus kan executive o ya sen tekin nante temin nante yo ya te yo roy be pon supportive roy na ay siu tan na ana yang wari ng pondia ti terapata the foundation fund ya dia pernah ni takkan tadi ngati sepeda pak kira apa taya sayu oh yo kan ya kau rain ti yang wari ya dia singal berapa sekali tahu pak te kati yakin te komite ai itaku pa punyakin takkan tadi ngatu wana ay na nguni kita pa ni kilibas ibukin dia uruan ti kilibas ana nguni ngaki non dor mero au kan tadi ngapa isa itu wana akan naurin akan je pa ayes ayong kwa terapata ari asal ka tegari obrang buwan ang akan ni komit sa kinti tayo yagi aki ang maniya pa ito ko niya niya kain ay kan sa akin akan aperinis aki kain sa para mo ba tawa aki patay kay me te sa pere tayo mali ng toto kyo sa kabila pero ko ano kung tatay ni kayo kana mundo ko narapoto kaya pun kalau sa ti may tapto mi amena sibutan na pena karaka kita biwa ka kaya pun takbay enang kami taon na konti temanep ye kaya etegi na temeran na subar kaya si perin na na era ora pate te sati na meroro isikan kauring ira kita ante ke saka kauring ari kanwan nara araswani ke ase sinanun te Maneaba yo ara kampun bena na tas wana papun nara swang ara ka bene ka yasan ka te te lidan ta kaitara point of order na koin Prova te speaker si wo point of order si keta kanga te au meroro ari ka burea tai la kina me ta bro tenia te sati te bai yuni akin nei bukin kiribes rongorongon tenan sin gut sa keroro ari te taipura ke kai malive taipura an ai yuni akin na pa skandinavia besna noria an pa nare ke taka wowa sipun ari sipun pusmai yo si skarini arun te makuri me ara sisirak ana value tiran menena ai si kan ka me tata pa ina e pure utana naro no meroro asakane ai to ba kai rotan korapa te lidan ta kaitara tena koim kan nam tai meroro te sate me tapto ya mi ang ya karine ki honorable ta biranang si mi onena koim Koraba, Madam Speaker, ako na bangga ko kahit araw roy, ay po na rumero yaw kasi, Madam Speaker. Ako rin kami sa nakato ka, ngayon sa di kain tanaw, tingin natin sa ito pa. Iya pun sento turun sa dito, iba yung kiniliya tahan din, may sa te ya bubusi pa sa wak na ay, bala ko kukulian taman kasi, manang wakin, ay kitira, ibugin naan. May tira, ibugin, the motion, excellent. korapa Ako ang tibong nga rin ko ano, at speak, ay po, susunok. Ang sanga, arawota, warning, na kung narapilisin sa kaninet. Kasi kahit ano ko, buta motion na yabo ko ng katukan takot na tayo doon. Kasi walk out. Kasi walk out, sir, ba? Sa karapay. isa te na kapara ko nang pun bubusi ko bari sa san meroro kina yasan resolve kanin kema ke nang bubusi ko kan pa ko nang meroro yon the motion na nga yata ba kakin detaya yo tayo korapa Tagaw ko Madam Speaker, tagaw ko na konti, tabayas ng takin. O bayang limata na ba roy, taputan naman ta.
nara understand ngai ragai titara yusab bai. And in reality again when ko wana sa the speaker ko ne saki bai tein komite kai. Mete bai saki dokin takin na sibai pe kangai. Pan khatiaki. Pagi ko nan karawi kanon komite kan ay terms of reference. Kun may kai may nanuat Madam Speaker. Ira tanda bakaw. Sa involved ngai ka tanti ke ada bunyi bukin kat dinya kira iru ara botan namat. Amar ta ko tawayo mo ate tai pana tai tau ta kayo na ru ringa ke pate tau ta ne kati komis. Ne dokin te tai ane te pai ana na ru ngai te tau ta kayo. Awa ka pai ai tam. Asa tete ara asa tete me kai te Madam Speaker. Bukin pai ka karaw ke pai ka au ke ai pun kowa ariste ke na pa ya kita ngira kita no Thailand kita ngira kita na tena ke ta no ko iya di kita Madam Speaker ke ai pun ai kai ro ste ke na ta kan tera modern technology sa ba ri pai ni to man ai kai ri ko no kan sa ba ai na pa sina kaya kawai right iniri ke pa sina kon ta pa ta sa ba ita ko to komite yo pa ai ya swa ke ta kan Thailand paano ko TSPC? O ta tinari ka niya kunya ng TSPC at huwag yung ito akong pulian ka roy, pulian na bimiya kilibas, o makakata na information na, sa na ba yung sa ba? Pinawali na kayay, tira pa naman at sa ba? Nak, apun kaya nang in Thailand sa ba? Di ba di, iraron nga Thailand. Ngayayaw, kinanganilang kan, ayaw ko kuni, ayaw. Distracted, Madam Speaker, gano'n na pa ka roy, dito na nila, SPC may kay ang WHO yang harapan niya sa abon na yari kila okay to Australia musira ni kaskan di mga ken through the embassy sa kami na kay ina wala kita kapan naman sa ngaya pai ka ako na ngaya wala pai ka karaw ang kay sa pai oy terangan ni ali sina milituari yan ka ngay kambibay ka tiyan komite kay sa gilibay ka tiyan kamakaten komite sa pai Hasta kung ngayon pa po ni Pai, ako na ni Karawak, inanoat sa babae. Iluya na tanda pa ko. Alisasan, di yakiniya. Ili ka na pinagana na masters and a doctorate, kitirahat. O, aki ka po ang anak. Masaka po ang anak, ngayon katante. At ako, katapon ko ako, rata-rata. Nari-rata-rata ang time at ni speaker na rin niya ako. Politically motivated. Kaya sinakakulubukin na iyo. Ang dapat tayo ko, travel makanda ko bit. Mga agita ni ko pa mga nakon tapo tayo ay ka araruari sa tayo o nair kaya ana join do ya pariaro ko ton tapo tayo okay to no kon tirati ti casino ke to ti tapo to na ay sa gilo ko yeng kay na mari ari amane na may kay ana mane na may kay sa bay ngaya ito gina okay nay sa mga mata kung ngana na yung napatarangan na kanuan na ya ay ko kun at ako ba ang kaya yapan Christmas na doon, Abimang, doon, Christmas doon, Biru doon, Aruray doon. Masiyakan niya kumakulong Christmas. Akiro ko na kumakulong at ito ay ngay. Ay yaraw ang orag iyay. As na binuno niya, kinabayan na turon noon orag iyay, na nakakawari din na karon na nakapaniwan. Tataw tayo sa bayan. Ay nakapura ron. Teman na anang-anang ito po. Naman tayo ito po ako. Ay halos susunod niya kinagay sa raya. Bayay na no yan, ako yun. Ako yun ang ayda. Ay kay. Pati ipon, wait mo, yun yate, kain to kulit. Ako pun dinirin niya, ariyatak. Ano yung terms of reference, ako yung broad. Kaya po na nga nagitira, the freedom pa na ako, titapo rin ako yun. Ano ko tayo may ira. Ay ribos, ay sa mga nori ang kayo. Ay po nagitibay, ay ako pa na ko yun, ni Madam Speaker. Okay? Aki ito ba yan? Aki ito kan tira pa inoragin kilibas sige. Ito na ko na kawuli na kinabit tira ati. Kabungan naman to ati. Kapasin kito ati pa ito wala. Aki ya. Kaya ano ko lupuraw na ko anang inikarawan kakayip pa ito buhay ka. Aki ya irora. Ay po niya irora. Kabarau pure te sate ya ban kabarau pure na ko imte itara de tayo ay min awat utana me kana ko tau pa ko kukurei na panang ko gustio kana ko tau pa kukurei pa si po samtay ni te bugina te mine samtay te que Why sila wari ko kaya nga speaker?
te puina te menes. Kasi te buena te minis. Ang nakanakugurey pa sa ke ko continue ko nangarisa kita no ko meroro mi te afternoon si sa mga wagin ako nan. Kaya rin ito wala ta, ano pa kasi pati noro pati tau-tau ke? Ke? Asa sa nori ay mo natin. Korap. Kurara pa na nanorinan te sa te ako karinya ke me tapto yan te sinamusra mo na ipukin te takato kita katautan asa mga risa na musra mo te ako sangkay.
Haya, sinarita na ko meruro. Bari tukin ko na irong desate ya karinek temen mi teptuwe miange honorable tabiran mang simyon na ko im desate. Brava. Madam Speaker. Matanya pun wari ke Madam Speaker te ben ta kin na variation that I mind te musrawa te Madam Speaker ke. Na sirita na emphasize the point that has that in round sa temen reiterayo Madam Speaker ke na yet te mo kuya karo ngai ngai. So my sir ko te ta ni matangare every tantent ya ki kai na no ke na mo na advice ko ni de ka mention karo de ministry concerned supply. Ai ran tu ya ta ko nu ne kin nan tai ka no. En ko tera kanga ai value ko me te ke. E ko wa ka te ka su buto ka te pare ya ka te te ausen te ai. A sa tani nga yari po sa nga ya sino ko ai yot sa. Ta sa mga tani nga ani min. Na ne ra point Madam Speaker. Te kabara ure de desate yari ngai sameroro yon te kanuan de riposa ri asanta be ka. Pare ngai kanuan na sa wala ki. Kabara ure de sate isa kana kanuan de riposa na kana ko konan ari kanuan de riposa ani bukin katien de na komite na tera king na kana ko konan kaputo amdana ari meroro yon kanuan de riposa ri asanta be kia te chairman men to komite ari ya busi ko tayo. Ngai an one a ta kin de syntax material sa bai de. Ari na kada ke on na yet ministry bukin katien wakin na wakin na ta kin de minute. Ya pun sen ya wakin na de ministry. Ayo kan yang awata wa teri posa yo ya ngai itu lor ya ritan kan ya mau resen karaoke lo de ministry ya kan ana value ya kirangin hai no kon riskan dan ngai de speaker na tandi ka garine ya spun sekarang yo komit pasen ka kabanya ayatai na kon bopora uno kon kakaya kanon iri posa ngai ya krida de yo en kasi na riba que kan nga ke te pai apu ya ta kina na koira na ko pana ko ye ai bol pai ka karaoke ikai yo ko na bende ke ina no Madam Speaker na ko na ria na ko Thailand na to na ke ri no SPC ya te to ye ri ye na ya ri han ari kan ta kina Madam Speaker ko Para batisate ara sameroro ari mina kona poin sa boda de sate me tarata inena no na ko em. Raba sebayo kunsi tapekan karapaan ti seti may tabte nang naraw puni ka turu-turua inon tamani bayo ay ko parai na pure yari kinanya ya tayo ako na pero bismaya aura roma narana ni karine menti CPP korapa te sate ari de poin sa boda kanga ko kiatare ka kan bona taya king ya bu singa mi kama tara ri kan miswa ate ya kana kon kan te tai meroro na kon te sate me tara te na yete akari dek te men honorable te yeta men ki akena kon te sate Madam Speaker, ela pakai ele kita tan rata meroro de yo na yo kai pante ai taka penena pong na raw sinte yo o are pon gira kana sila ki kan meroro ini mere are pare ya sa meroro kino mo kon na resen bere ki mete tai burati Madam Speaker o are ayo te kanga te the motion yon na mi na makuli to komete are kada kin daw sinti ana karot ona kamete pai so on kada kandi ki malente te malin ko ni kai tararon terari putukan na makuli te tautekan kano karori dot te mauri ki marungi ya arabotan namat ya kan dari mungkin kaki yon terari na ito bare are pun mata terun ki bes on putukot ana arapasus yon tenan komete na are sikapeak de yo pas na pusmaya terari tribo seriaven ya imetara min tamakuri yare kakao de Madam Speaker pa sinagi si pusmaya me kakao kina pa sina kana ko tabe wara ala meruro wara yang yo tribo ana no wari ke de kanu terari o meruro pare e ko wa e maiste terari perdere bosa ni tapa tapa te ta to na ke wowa
kanga may pukon na te pukon na riyasan asan marokin na de kain to komete ani yasan pen don kangan makuria de tau te ade katian tirari kanga te mane ai anos ibu kin tirari ana pun nulis mentenan ana kari kemala te tau te kamen de sude yon pai ke arana bayarari ngai ya kari ka tirari me upakai ara pota nama taki kilo merurungia ara pota nama ai ikan ko ka tutan na tirari pakai na tutan au komen yon tirari yon karon dari posana pondana ana meruru orang umar menara itu lagi ataupun ibu umar menaraus ramon presidensi yon ayu dia menaro kinak terakat itu komite yar kinar pun ana tutup kinak itu komite aye kang ade ana point yang important dari kang pa narungira ada kang kiri basi ge aki narungira ya pun dia ke pun doran pun narun nara meaura ala lifestyle tai kai ngana spon kani pai ka aki ka marung ya spon dia maton nak marung ang spon nak ni parari apa sata ka makuri spon nak ni marung ayare ya kan ko kan de terari au tau maruru na kon na anak ko kun terari te komet ye ne san mana kon dari ya sare stakin dari to ilu ne tai pun tataran ya te to norki yang ronya na pun na tanda pa ko awa aku ne na dari ya pun dia kang ni katia kita dari kang ate to teman ya yolos ki on ikar ka kita dari kang ate tax ari na ak mere yo me de ak yaran ka pon ra te ki amara ke na ki dari aki kari ka te meru ya kari ka te ki meru agana sino nori dan re bosne pate to te spc pun tenan meetings in tenan regional meetings in pun ministers meeting or tenan officials meetings or the idea yo ya pun dang kamen teknik ina to te sila ke bayar ke ya pun dang plan ka ilo terari ilo te tau te ka dongan na pende pende ki ni utang na kribes ayare pun dai de pa ya au substantial ra ko ta komen ni on terari ani asan ka yo komen ta ira pare to the idea ya ke bo mere to anakon learn the model ke terari ikangan makina ki ro ya pa kana to asan wakina non Thailand ane kata kendari ikangan asan takina ke de post ako ana ko mangatara de kana de very ana objective don gatian de nan minan pa ada to the bottom line ngin terari ana mak to nora kin na be ka pun warele ke ipon terari te bot te na pon te kananga de ipon na kita undai no ko tamari mo de pon de to resource no kon terari are allocated no kon te health ke ayare de sa katen ka ba me de na university dari kang financing mena pas na kangan ikari ka metan te mo ne akiam koi ipolin janon nara ara conventional dari karena budgeting kari ke mana namanya nanti itu norek ada kau apa arun kapung orang kiran dari nah itu bayi yang ngai dari irangkan noder kita di bos dari tahu ya kai mangapun bobo gitu dari sampai dari satria punya itu tanah dari karena pun anak tadi yang di health hari ada yang dia kena baru kurang hari itu anak impact tinggalnya terari itu fana yo betul aku dari ini aku nak ingin montai ya ron desisnya sapun nori yang ngana apa itu ya kita benang nori yang ada ya kiri terari sampai dari bos itu hari to apa ki akamen establish ya ayarari ya special fund ni ada impact in mete correlate mete ana prevalence rate dan orang kini itu pun increase the fund itu or the prevalence rate pun tapi pun increase itu apa anda terari itu sengaja dengan apa sih nak nari dan Noran itu nanti the chairman based on ega ayah kakai mana kita waring advance itu utan orang dah karawakin dah itu nanti itu Thailand orang Singapura gitu ya kan nah itu payah kan ada sepuluh warrior ada
ito pa kung sinauling nga 2009, 8 or 9 oy. Ngaya po sa naging kataking ni karakaki terari. Ti text yon tenan sin codes o ti start 6 ngaya ri sikatay men mena pangyono pa ere kita inakan tarana ban. Ay ti meto naging increase na terari. The importation of terari tenan codes ke. The same thing materially. So that's the consumption of yon kay. Ang kandi sila kiki parang kay sa mga pun mga rakantari nga pa ina mga pun yeto ta na rakan pun pe kay. But the impact ngan sila tepen kangan intangilian ngan tayo. Ina pun reduced or the health problems in that area. And the team at one, so we put the analysis as a straight on the day. The analysis is more interested in the day at pace on the rally, and Yakun in many and Dari, and Garo Yakakai on another, I guess, and Karawa. The Pate, the Ronari and Abbas and Tagging, and Purkuran Sakatay Pana. The Pate are focused on the Karakan, the money. Na pun na impact yung time terari kangakakarwakin to payari ang yara po ton nama tapon ng luta kilsin terari ay sa west pun nori angay na kasi si tarate ka kigeng wapo no wapo de tara yara kan ko napi de tera yara kan ko no bui ang kay yo bui tapon the pattern the trend in terari they put it pun still increases and starayan man den yetera business ano at imeto na kay imeto kapongan na iliya po iliya customers iliya at imeto na ri nangin na lay at sila kingan pa yari at tirangkan ito lari ang as katay na dress yar tapon na ni ang ate tumuan na rin na umit pa yang terari at tayo kan tangilan kan ni diyan kita mau komen ang kanolari nandarana ito terari ti na kaya ro ti posa ti dari ti house me e ko ai silang na tayo tapos na yung mo the way forward in terari na trust ra kan nga ki nga to ti daga wo wari nga ti do the solution na ni e kata yan ko niya ti terari ti ara kumite karinya kaya asan ni kaya kini karo sa pangaya ay ponte tax ki no pon ya tax nga ki basta sinapon ba ko ya ayari sta ko parare arakanta nga pala ena makuri na ron de kanta nga ena nang dota terana aron aya ka permana ara puta namat ay ko wari tapi ibon tadi ba ngayo puta namat ay ibon tapi tatari pa ngaino haki nang dota kini panaka interare sangan lakan pon pe kay on the day si dari si rota health area apa dia betul konsum dan the day upon don ya pun effect ne baya ay economic kan ngaruh yan pun mengai ane ya kita tahu ya dari pun ya tahu mana pen spend yon pe kana ana pungan ne iya ibu ya te ya era pada de speaker dos kan dari awan ro yon te ana repost te document Rap asinaya ariyote. Korapate sa tayo karinyag na meroro na anakong kante tayo na kung naramin tayo karinyag tinan naman de the communications, information and transport the Honorable Alexander Tiapo na ko yung timinita. Professor Dai ay kangay napunag na royan din. Yung kasi may inura kaog na sa bari kan nga o kato noron ay kaya kanto ko medya ko sa bari. Tiri po sa bari ba ang ano kay gibes ay biaway. Erang din tuwon na iswap anay tira da sa bari. Ona section sa work ron ko sa bari ng professional ayo de yakagin ang document want to buang na iya den diri. Ngana ka medyo ito want to buang na kana yeta kanto nga na karok. Nakonto tira di trik ayo yang na tira ti yung ni bubu kayo. Ipun nang ayo roin tiri post ay yakagin ang sa bari. Ito ayo pun tiri post ko na. Ay siya kamu mo sa bari. Pa irang nang yara mo ginawa sinakadito ko medyo nga kanto tira sa bari.
ngana inora ta katong manin dia sa dai ngai na kai ni sa ka buar boy nork o sarang in nek pa dugi dai sina bere no to norin boy nork o ke bu nar boy nork o ngai ya ka kai na ta ja ba inang kangan sustainable inang kangan bun da nak yang telu dan teman ja ka ge kita inang kan digi ina ni teman ya kan ro ena bu karun dira arun bukan ya ka kai ni sa tapi dikira ngana sinora wo ta wo wi lawa tinu wi no no te bi anak ta man to nor sinora wo ta wo bi lawa tinu wi na ruwa iki kira ki o ngana sinora wo ta wo bi no kai awi ma to ngana te bi wan erang ini lami ngani lo ki kira ki pa ayo tos na ba din investment na ayo ibun ta ba naman o ngaya ri ibun ikaraba to ko me dia sa dai o ikaraba to nor pa yi ke gasen ko yan kai ibun to yan ka nguri ba kai the trust fund na ka te ka sa dai hari nun to no ari pero ang kai sino ko sa dai o sen kono na do yan kono ko sa dai han ne roi rin akro ikai sa dai skoro sa dai but consent da utera ja kai boy at the house ska na mani ye ka to ri ake ta kari ke mani ye ko ja wa ngai ra ka te to me dai wa inang ka kaya na pa ngai na sirang ka katikin de be tumoy nang ko na tinangin sirang ka katikin be ka ai ka tambara ki sabuna atasar sekagyo ini kanar ayari o sakati yari ki diskoroan os tugi dai as nakapungan na ana mane tigi dibes akun rede be waran ka ka os na ko ni ka budra ya ka be wani be ki dibes bugira ayari iri to ko me dai ari da dia kai ki dibes parte da uja ka yurang ilang konsin ilang konsin o pegas ara ko me deskati pun dari dia bugia sa dai dari dia bugia orang kiskarti orang dia, kan dia ergi yang ayo makuri, ayo mana nak kita anak makuri hari sedai, anak employment dia jangan employment sedai, orang kan orang kerja kan tu komentar ini orang ada tu komen, di bos kita beri kai harus nang pun orang mina sedai, pangkis kata tu komentar sekarang nanti yang mana cari nak orang gini sedai, ayari, itu dia kira kan jelas arun tidak kamu makuri, ayo baik, itu kurin ya jelas tu orang kan ngai kai orang kai yang nakoroi, compliment, or sekarang itu orang kita benar, the prevention or the curative, sedai, ayo hari ke, ngai hari ini soal ni baru terah the 5% hari sedai, hari ni yon tu, tarik mana ini, nak kerak ni tarik ni terak, hari ngai itu beri, hari ayo, hari ini nanti ya, karena ini kata aku baik, kalau ini kacau nak aku ngai kan tahu tak. Sekarang tu kami tu nak hantar ni ni ye mina, orang orang mina ayu sedai, payu tu bayar ini orang berak ni bes, ya tapi ni nak ko, pun tu orang ye orang bilion, kai jadi kira, asal orang tu akan ni orang bilion kai jadi kaya sedai, hari asal kaberin tu orang, hari tu orang ni nak barang kai tapi ni sekat tahu orang kata ni kan sekarang tu kami dia, orang sekarang kira kira kai hari pergi kan, anak orang sedai, intensity sedai, orang kata ni apa, ini nanti dia kira bes. Osa kiri buah, kiri buah tuak, nas tangi dia pan meu boy, anak merung, anak riba pun kau boy lawan kau setai, nakon ada kiri bes, ngai yang potong ni nyom mesti, jangan kata dengar yang kau sekali kau mesti kai pak aja buang anai, ada ni buang anai nak kau mesti setai, sekarang the section 115 the constitution, sekali the BAC the understanding committee, ada BAC kai na, aku senang kau jadi bos kali ni. Yai kak ini ya, hak kekoran itu suan sebahan tak kano, hak kekoran itu suan, terangkan nan, hanya kita ni sebahan, kahai aku ya saya tu kerja ni aku ni lagi na, ngai lu ya waktu kami jadi sebahan, hanya aku kami sekali ya, ya tiba aku sebahan, saya tu kerja tahan ketika kami jadi aku semua dan kak siang aku kami tak kami mai sebahan, pun kami tu sel kami jadi akan kita temin, ilmu temin dah, ruang nanti. Hari, komite ka karon tay karon sa bayan. Ngayon, kami na meron ba karabaya kan komite ay ari karon dili bosay, pa itako, pa ilang contribute or compliments. Nakon ay karabato ora kin ko. Tinin na na korak. Pa sa nuro roy aron dili roy de tira. Katjen to komite ay na ara dili to ora kin ko. Ay ilang buburas mangan. Sa nuro na lang kay ba. As tito the way no ay Diyos ba. Ngaya, sebelum karon pun
kukurei ni rano ko ngin me we o ngai to ki dei ina ka den mani te ki res ibugin oraki pasa ka puira bai oraki saka puira bai oraki ngana sina on to oraki ayari to ko me ja ka te ai ina ka ka to buka ina ka to buka na ron kariken to mani ibugin jarba ina kona na ndege arun bukan to oraki ngi beri ra ka ngai ra ta ni moraki ai ka stima to norek o ai ka stima to tangira kami awakira sadai ayari ibu to ka se ya pun bos de beruya nei na ikan ka teria botau ta kai ka te to me ai o ka ser di bosai o ka tani ka botei bosai anak ka buang ana tan research anak ka buang ana tan ka me bai ayo ro nei na enang suku do to de jausin dei o na ro tan ka kai pa enang no ta te diri ka me silang pun kori oi na ka Senang kita berarti spesies barang orang Korea orang-orang. Ngaira as now write our own stories. Ngaira as pun Korea karakter itu. Awayo Korea ki itu ya kain kiri best. Ane katakan dari bosas Korea ini asang kai. Nan saya tu bahan kiri best pasti sedai. Korabati temenita horiniak. Ay tapo ya pen ya kan meroro yo ante tokasa yo anang kana kon kan na konte sa te ka tokas ibugen ala sama pena ko inte sa te ya karinek temenda may peso on report taxa sinte ang ina kain koraba honorable deputy speaker ko ta mai nei wa ko ta sabande tabe ka banante to komit ano komit to Maneaba Maungatabu honorable speaker na mo ta kai tau buginte tran meroro wa kiasa asan ka venia ki buginte tri boss Sky tahu ada minit dan norak, usmain dari bos menerima dari tahu tiak, ada sepenkar kuan kalau tiak atau komit nak komit minit, namun dari asan tapi ada orang komit, mungkin akhirnya kan daratain meruro memang kurang. Mengenai nanya the honorable deputy speaker, sekarang tahu minit, tante menerima ke kota Putukan Tokos, the anga ke kaparan aku hari kita tamne atau namun the an effect the suit ya po wayo iri to botan nometa ken bonte to atbi ari kapunganak to an role to an oran contribute na kon the indigenous fund rari bare ka ingabene honorable speaker naron de tabin to komete kawag ba skavene tri boss metan am mausayo kabata ki nigiran sa kaskwena non 20 tawteka pa ya makuria kanon. Kan honorable speaker, honorable deputy speaker, na namangatan na konta titira ito ko na. Ano po nang karaw ka, honorable deputy speaker, panakain tayo na kung nausay ka na, kawag ito kinta tangroa, akian na yatay, ibukin ta kami tapay. Kita ko yatay, ibukin kami tapay yan takos. Arali po sa iyo, madam deputy speaker, ya kami tayo pura na kimentam mo na pong tuwi kaya na. Ito kanta katin pong, asa mga pusa. Mas na meruluakin ng tayo iyo. Ano ka karigi te manivendara arako sa iyo madam deputy speaker pa ibon nang ko ko metenani meroro kaya wai mentira to wana wayo te kana rigi te honorable speaker deputy speaker aya ka bebe ne roiki me anga ai kana karaka tamani boka na kunto kwa karaka madam deputy speaker kana una karaka te pai madam deputy speaker kuna korawa te pai ya bo sagi rokoi kai madam deputy speaker Entah pura nara ribos, entah lagi nanti akan the pre-existing excise tax, ada yang meroro wakinna. Ada yang tangi dia pas nanti pura na, maise na tera ai kai madam deputy speaker, tewaki awakina kinta ya yo. Ane sakit tapi to komite ya yo, ada yang sen muye kuak irong, te amau sen Maungatabu ya kakadna to yo. Oi nang nanokawa ki madam deputy speaker. Pakanga na kai, entah lagi ni dia kai kanne, ai pun nang kokoro, me tapi to komite yang anaki irong jauh sinte ya yo. Wak, ay gana karaka. Kuna kanga ni karaka, te bai madam deputy speaker. Kuna karika metan te bai ya bo. Te bai ya kia may maina. Ay saki kanun na ribos is not saki. Ibugin te akan the excise tax ay ako kyo kia nakay. Hey kay luar ni madam deputy speaker. O kami meri arun na nawaki to commit. Pato commit ayo yang anak ispangan ay rang kakawa ki madam deputy speaker. Pero kaya ngay kapo. Anga ay aki ang kay inteswa. Anga ay kay kunan kabungana asway kabungana ito tawtiak ano rin dari tiyakin na timilitan doon naraki in a compliment enagi supplement in a compliment ari ko ay tiyakin na rin timilitan de mamana
O yo pongan to komite yo Madam Deputy Speaker. O to kaya yo Madam Deputy Speaker aya kinakai no ra kawakin to komite. Okay? Ano kagi dabe wa ya meroro Madam Deputy Speaker. Okay? Pa dabe wa dana meroro wa ta. Agi no ra yain katian to komite. Okay? Ai inang ko ko te mani de songo meria ya botan no ameta ke siro ko yo na ya makoro Madam Deputy Speaker. Ba ke siro ko awata ko ya botan no ameta. Ai ka mea ura yo ro kon to komite pa ispa ya na waki me na yong te tau teaka ibukin katian na waki ai ka na waki ni ibukin de botan no ameta. Ane the feedback as songo gesreita ki me te botan no ameta. Ta ko wa Madam Deputy Speaker to na kai ai ka na wakatian to komite or kon to komite en ki me te botan no ameta. Ma ai botan no ameta ai na ria. Oska kai tau ina no ai ka ni Madam Deputy Speaker. Ano na ri te aginna Siones na kon to wana te makoro, Siones na kon to wana takawa. Tatangaki. Dapo ke siro ko yen kapen. Ngayari, ikahawa ki Madam Deputy Speaker, pa sinakiagat ang tayo na ko to ngora, bare na kay tayo na ko, tan kami abu. Akami abu buat te trapakaw ko ko asna kwak. Akami abu buat te tiota. Okay? Akami abu buat na ndongorong wa ko asna kwak. Pa yongan ne tang buaka, daninga te botan no ameta. Pa ito ko ba yo Madam Deputy Speaker, tawa ke ari buak. Yoni kai. Okay? Ayare yo Madam Deputy Speaker kanon na boss. Sa gilo ay mas na meroro agina the excise tax. As karaw te kan nan Madam Deputy Speaker. Paan sa gisbangan to komite yo. Sibangan to komite yo kakaya pai ay kapo ay kana karakata kari kemane. Awat ba yes mention katian the tax ya po, the sin tax. Ina katia ki the tax ya po. Ay manena ena ko ni katia ya uski afan. Agi the tax and the yo Madam Deputy Speaker. Our recommendation, sinakas ko ino rin tau tiyak, Madam Deputy Speaker. Ano yung kabata kilong tiyaw sa iyo, sinakas ko, paano pa yung makulit tau tiyak. Inakarawan din ano na, inakarawan kami tapaya, o inakawas na ko, anawa kaya ibay. Tira anawa rin tangiriya, ibugin the tax sa buwa iyo, sakas ko ino rin tau tiyak, Madam Deputy Speaker. O ito ko paano yung kakawagi, paano sa bangan, to komite. Ano sa bangaya, ano komite, to Maneaba, Maungatabu. Arawata tanan meroro Madam Deputy Speaker me yagi kan tor min to wana. Okay? Te ebene te tai. Okay? Akawa bare yeli ki te mga meroro wakinan te ay ribos komenteri ko wowa. Am komenteri ko wowa. Ay gana mga wakina kinanon te tan me antaya yo. May yakabini yo Madam Deputy Speaker. O yakabini metan am mouse am Maneaba yo akhanat. Ana ribos am komite. Numanina ari asante aginak. Asa bubusi kabata gina. Kora balik Madam Deputy Speaker, mas na benente kero. Era. Kora ba te satrio karinia kare ponte te chairman to komite te health. Imaginas kana ko to kasina no yana te lidan ta kaitara iam points of order. Okay. Kora ba te Speaker to sigan kami atata otan te sepeirin na komite yon au kang meroro ibukin te rongorongo ke apun menai kai atau ikan bare ai nebe sakinora re te maisin to te nang kona edrare ani ngai na be kanon ai mapuri kain to komite bare ane eire ke me kanon ni ribos ake aminang kai yan te excise tax o ekine bere ke ro ba maisira to te nang kona etera ay kang kaya aro kon tiriri kito wan kang siyan ay ikan ka tayo ay pare and the point Kora ba te lidan ta kaitara. Nakaya bunsan mame te takas mayroong testa tabi ka takas. Are te chairman to komite o te menana besa anasate te magoro ya pieso. O ya kana kon kanel takas nan nakoiran ka pena kain te Maneaba. Pai kiana no ye ki hanga ye o ki hanga isaki akiana no ye akiak ana ko ye kiana no ye sana kon gandara ko sarimina arina tabi ka giron te sate te menna meino nos e karinya ki to te honorable Dennis Waisang kamki re ponte te chairman leben de select committee yon te development of cottage industries in Aroim de Sate. Robert the Speaker, Robert the Deputy Speaker, what next? I put Paramon Kanauri, Nagoya, Kainti,
te announce clip sa ta boyu mulai meron te mulai meron te bri speaker o kan staff apun te prestige minita kan traiter apun kami kama pen meron tayai banan Yesus Kristo era uya kan pen meuri te speaker oyo te tabikan no kasare nambana timmen ngawa ale kahit nga ba Maneaba Maungatabu yo na rin ano ang busmaya ana li posto komite bugin karawan komite pai don karabe pen waki yogi ni pai don agi mena kukune ona yang ibobok ale tai puranaki bo win Maneaba mesuwa nagas watanga wabmano papepa namba ya bui kainara wabmano dapat speaker speaker kada erari ro mun magi no meroro gue votare che te cose bukin na riposte CID committee select committee na on metan teo sintei bukin nung rayang meroro kinana abu sumayan na rayo man kata merua min na nakakaya ona kabete pai ay kamanelek non na riposte ikainis mana tio wara kewin tapen to committee pero na tagi romi tante yo ay kakamkarinek ay ka check the CID select committee non the motion are tapika kiron president sa karinek ang kabatak na bawi yaw sindi tempa watanga wabi mew tapi de to committee kai puran barikian na tiyo wara to committee are even take so 3 nanon diri post bugin tatakin kai to ko de CID committee okay kai honorable ruda paponemta Desatimi mayana ada ina pati ta omen survey honorable senior raya satimi bdatar temenna honorable sibang tartai sati temenna ni banapa honorable matang aran sati metabaran temen tapi hi pat odean ga tau ngonte tau tera ugin oragin diain kacen te komite ay bugin oran kawakin kira ken Betul kaya bisnis ay kaso karok. Ang mura na rin akiyon na paano meron nanti kira. Nang betul kaya inawat at inawroy na kuya akiyon na akiyakay ang makuro. Ay na betul kaya na kira kita makuro tiwana metuwana. Akilibes ay panin. Bawa to komite pa kacen to komite at CID natapena ay ang anak inaron Arius na si Tiowara, ay pun irangin menena, meron kaya kuhan, karikita kaya business ay kaso karo. Karikian kaya nanoya, pawangan may akuan kuran dikira ke, pun meron ang mo tatakapay na te service, ari kaya nanok yung anap ya, amun kata mero aron ting, temew yung anap. Tapos na nga na ba pauteran ka kahit tao, nakuya, kaya na kumiti, win mo sumakaya. Ya kawan mek, na yang ano na kurakuran doi kanuan tapiya, ki karawan doi kanuan tapiya bukin kasan doi, the CID report ari menwakinan karawan kanuanan, temana ka ari yon ari. Ay na kuran pe nuwata te pitaki, met tamerua, mew na kon tiki bes. Bakon tapiya at oray na nga ay maguri, au goke bukin botakan the CID yon kilibes. Ay po na nakakitaw na pa sa CID committee. O yung ministries, agi rabatan no dauter, agi asan na kayatay. O yung yang, ibubog, ibugin, utakan na nakakaya, na anak kikiyak ito committee. Kaya po na pa nakakitaw na o yung rabatan, takang sila. Nung ngayon, yung meme, yung Christmas, yung bata, agi sinanukot dauter, naroon na patay ay ni putak ya tiamak, ito ngayon na. Deitan na ini kilibas RIK, deitan na ini Topolitans RIP, at Dr. Tetokas, kaya 7th Day Adventist Women in Mission,
Ayuan tarawa me Christmas, ay pun nakon ni penyawa, yung Christmas. Dito na ba kakaytaw na ko ya NGOs, naroon de live and learn, the Foundation of the South Pacific Kiribati, the FSPK, haber sendin ayayang bota kay pa bota kan maginan the society, the business ay gaso ko. Ay haber ni nan de repos ayo. Ina ba kayo na may arapat ay kay agyasa naman. Supaya hindi ko komite. O haber na ben hindi ko yung repos ayo. Abu na nakakaytaw na ba komite. Now, the United Nations, I got the Food and Agriculture Organization, or the International Fund for Agricultural Development. O kaya dapat ay karang inikawag, ay tawag niya tayo na ay po at timani. Metera ba ako? Metanda ba ako? Tayo tawa na. Ang yan kaya ron to komite, kausun po tayo kaya ay kayo bugin nakitaw mani. Na kakaytaw pa, hindi kinapero ko na, mangay harapata, ay kay, ibisi, ay pengkog tayo. Kakaytaw na pa, tayan po ka, ang kataw rin, tapos the United Nations ay kay, butakan na nawag the CID, kana, nawagin na kiroy, aron, kanon, yun kinipas. Ay buta kahit taon na pinakon daw teka. Indonesia, ang pesta, ibisi. Ibigin mo sumayan to komite, yun na. Ang katan, na. Ay kura-kura, ang data kiloy, meron daw teka. Yun, the bilateral cooperation, the cooperation, ikuray, tekin na, may kahit taon. Kahit taon rin, Indonesia, mananakin mo, wag itinuwa, nakarikita, kikiribas. Aki ngay, kanuan, butakan, to cottage industry. Taroy na ba Indonesia, ang sarap ako, ang bukat naman eh. Ako na iyo, sa inakin, ang puraroy, may kinipas. The diplomatic relations. Kaya ngay kaya nakakaitaw, the CID committee. May ipon piyapi na roy, na nakakaitaw, yung na-repost, alita peki araki. Ako tells tayo. Naroro tutar yung kanon di repost. Ugukuran po takan di kinakiya. Business, ay kaso karo ko yung kinipas. Ay morara niki. Aki yo anna pe ko we non na tay atay te gukuna to komete. Awuni kanganga. Aki atireno ko imo. Ari di imo. Tara ki roy. Ang kayak angay. Aki taon te tay pay. Padala ba ko mon pupuan ki mon wala ka wakinan di business. Ani ta ki me aron gawakinan kami te manina kina. Aki anna ki taon te ba ko. Karopay. Ang kapuwa ina. Menakit talaga ko. Ayo, apon nakikita yung mga tinano. Yung business. Ang karawan the food processing. Yung the value-added food product. Tinarang akan na ko ni susu ay karaka aruya. Kaya pa yung the handicraft at the buwarik. I can't manage. Start up the capital. Mulakinan the cottage activity in the business. Kaya kaya terapatan katangaman eto roy kain pili ay kang roy na kuya aki apon nagi makuri na aki ya kan keman enapun memera ron dikirakin the cottage industry yon gibes akin na nabuto ka akin na nabuto tera awag timeton na program sa gikakaroy ko na the study of business. The SYB, the improve your business. IYB. And when they say, Jane Kanye, Donan, Kanga, I kay, Akianuri to commit pa. The Kanga got up on it. Nangan K, Totin, Kanga got up on it. And Ona Nia Girikina, Giriki and Assassin, Wakiraki, Karikiraki. With the CID industry, like the best. One can painakin tirang ko na, ki nakita riya on ito. Kakuha to komite, imin na nakakaya pa, meron niya, arabutan namin ta, pundota kimen, mewakinan, timuin ang kono. Irigin na mera yay, nakon wakinan tapiya, karikita kaya business, naron, tapikinan na yao, naron ka, kaya business na kawa, at tapiwarik.
te kowa te kanganga me wakina te takaro a te pinko ayo ngata ka uwan kanga me wakina te takaro te pinko i aini te kowa re te pinko e pene kinna araine to mana pen naro ke yan menga tapewa ang i ile te wang te pinko e poki online ki gan internet kowa to me pa ang i aini apen na noi te takaro ai pero are diken mawan e tai ay wang ne no de biko ake te ni yangwan ka kinan de business pa ta terang te wave te kharapai ka tamero ron ni kharapai ai hape te buwan ron masare ay ganan tamero men popak pitakin te mindset ke te yango bukin tangiran te kan wakira ke ngora ri no kon te wak business men tenuan relax ke tenuan tangos trakin ko ni mek ina kon te pagi te business ke ama kuran te yango bukin wa kon kira-kira e por so eri ro ya alamet ro te tenuan e tangos te sine no kon te waki te tai no kinan te tarau pero are na mga bondo ta kiyay na ang business ta pewa naki paparan yung taro ay kay tabi te yan kanga agi asan kulay to komite awale kasuri na ben dal inanon ana ripos ale bene imatan tiaw si titay ayo kanga kay ale apon kay na no kiyay ara bu ay bubog taw te kan yon tapatan ay kakokor saksingay na yina patabiya ikarisa ikaw ni buta kaya ana buta no meta pa ana konan dikirake pameta ay kamerun roi do pataya na tamni wani ina tapiya sibu karo nasina nun usuna kon taray itera ay kay paman dikirake roi ya tei pa atei ka tangi at me roi at me rum at dikirake me utro no pai non mi ngai and speaker nga ke nane apuni ini ki ngane tayen ka ke susuki wa ko andi kita business awai kai para roi na di post ayo ario me yei tayen documentations pangaya an alun kakaya tan an kubune an kami tapai te CIT commit meroro yon kanon di post utara di post ayo ibon katiti yan Pakawakin the cottage industry kita yan kira ke akia swakara ko akia ako na wakina kilo ya usu yan me ngai ken wakina kilo ya kain to makoro ikaw to wana metuwan akin nang ngaki kai to wakin kira ke ane point ya kare sa to wana metuwan na ano na kiri kai to wakin business ane konan ko ta no roi na te kira ke kai ne sidiki na kon te ay ni sidiki na ko tumenga e kuya te kometa pa boto ka e palin na ko e business age ya bubura age aso karako ane pun boto ka diri ke e palin yan ki bes e merungin te private sector na nganakina boto ka e tamero pun pai si diri ke yan na para e ki bes ko ware ye business ay ka abubura kan ya bun wak naroya me te tay yo o ti bosa yo si taben diki me te kan kira ke ya wak business ake ware ke gaya na bun konan me ako bokia ay ni metroro gira ke yang makuri yo na ben gidi bes anote the cottage industry abungana na lokal kiribes amay sa akin cottage industries ake na ikakuni ito komite kung tayo wagin karikiraki at kakapunganak yay kung kopay na pa may yon tepe ay tari imo may yon temeran na kumeraw ang hindi karikiraki ay kay ari inuri ito komite pa kawag amen yay butakak kung wagin karikiraki at katabi at takaraw amarak yaki men wan te kay na pa te kay na te may te pero te ri te papai te banana te umera wan no
Tayan noon na roka, naroon te kabis, may vegetables, ay ka po, ay ka kunan meo yuan na pera. Saksi ngayon na amara kina pa, ay kaya rin may tari, umame yuan te meron, na kunan nun tiname, may mero. Ayun na mara kaya pera, nilali uhedit, kaya karaw ki pa, inati men, meo iya, nanaki kay buwaka. Tayan tari, ni kamaw, tega, na kaya na ko. Tano de one kay, na kaya na ko. Kaya sa ni may kamawak, yang tiri nga, narantayin kamaw, ni Papay. Kamaw ni Pero, ni Panana. Te suwa, te kabubu, te kasiliben, may silik. Kaya na ba te machine na rin meaw ng tay, ay bugin te kamaw, ay kaya na tiri nga. Karena may apakatakaraw kito. Ako na napentaragi, bugin bukan na haging kaliginaki, ay kay. Saksi ngaya, na bawaki, kaliginaki, yun, tiyon na roka. Ike ka po na wag yay, one kay, o pen kay, fruits, vegetables, ay ka po, kaya fresh. Kaya ba, kaliginaki, nakawa, ike ka po na wag yay, ika, nakaya na ko. Ika ni marawa, ika tiname, ika nandara. Yay na, yay, kami naman, temo, kami naman, kapon ako, puno mo, at yan mo, ibugin, tekanet. Kaya na ba tatam na yun, tibuya na yung muay na yun, diribos, dakalikira kaya tibuno mo. O niya na ba ikawakin at ibisilis, timan page, iya kapon ako, kaya tibig. Ako, tirang restaurants, at yan pa, tirang botak. Apo niya na ba, wakin natin, timan, damanay, kapon ako, kaya tayo na marakin, damanay. Naroon na wakin na kayo ang Christmas. Kung hindi na business na kaya kung ito komite, ay ka, ano yung kakawag na ba, naroon tira nga, isusu, yay ni kawag, yung ang ikay, ang may kalikin, may awya, yay, may yawsu. Yay na ba ikawag, business in takaro pa, katamero, na kuya, tinantahan kaya, anak-anak ko, kapos, giroy. Kung hindi na ba ikawag na, takarikin na karo, bis, ngoro-kuro. Peace and open. O yakan no din bis nukuha kitchen knives. Kaya na ba ya tawroy ni wagi na ano business modify. Kaya ni pita develop. Are women kain na kon teka are ro kon nomen. Are business. Kaya na ba ikawakin business ni was ni gurkay. Business ni kapo kali ni catering o iti business ni ko roina. Montabongan na akan kali kay. Ari yung pautakak, kaya ko na ni Boki, nagkakay na usu. Ang kaya wakili, business, ay kay. Kung nila ba ito komite, patayin value-added food products, ay muara ariki, mentayan wani kay, kung niya yaf benefits. Ay kaya marika kaya preserved, naroon niya kabuy-buy, ni Papay. Takabuy-buy ni May, takabuy-buy ni Pero, wani kay, nako, ay kaya kabuy-buy yaki. On dita ki met takabubu. Ari deswe. Ay kayo maraki anang bongana na kon trapata kaya tayo ang white simensi. Saksi nga yang alama ni kuwa giroy anong karon na maraki. Ay kayo aswan ta chin. Aswan de meuli na kon sana kintoron tayo tari ni ka. Aron ikinakin nirakin na maraki packaging. Akaraw kinakon Araw kiroy, men roy. Ina po nang ilpongan na kon tirapat. Nasaksi ngayon na katimatuan na pera bakawiya. Kaya bakaw na gilipas. Nakara marake ang tawaginan ta katimatuan na marake. Tradition of food preservations. Alin na ba ay kay kahawakin na bunganan do ito cottage industry. Ikaraw kaya marake akarikia ang butahat meron. Ikatimetuay na bakawra. Gilibas ikaraw ang wakin na marake, pa inatim na to. Ikariki yung makuri. Ay na roro, hindi kinaki, ay mo rin yun na. Yan at series, about, utakay yung amit anita ay kamais. Ikariki yung marake. Yan series ay kamais, hindi kinakuya, tibotan no amit. Ano ko kune, the CIT committee. Pero niya kami, kaparabragin ang diri, boss,
ay the CID committee. Po sa luwagin ka kaya na ko yon na pen no gilipes. Ay pen no sinanu. O ay kay gani min na ko kune. Ika na tekini ikay pa akawak. Yan value added foods, fish products. Amara ke value added ke amang katamar wagi pa angan kay kanaki. Awangan na pen ti men doiri ay kapul ko na karikiya takapaya itiraka ay kura no sa business ayo ari asa no to committee yon apen nasa agi asa na kon kakay yon Thailand say na bibig na Indonesia arawan tiga yon te penyo pa ki arena may na inagi ng toro inagi ng ngo ay inagi inagi te ini the spices to tana ane ina pun nang kali karaka pun te penewa na kan tari ni kali kita bewa on kamaita anala kat sakari kina kiye ayo ngani bukite the value added food the fruits or the roots amara ke naran tayan kabuipi ni papai ni mai ni pero on panana apun nang bonga na ko tirapat ay apun nang paisi ni ke tira kay yung sa business yon pa ay kay amora rin kana ang mga process kaya kamar kay pa ang atayan serious kemen nakitira kinoy wow package and labor ayo esen katagin karo yung FSPK ay kakuwag ba puntayan serious ay kakangkang di kinakon to wheat pigs at the conflicts saksi ngay mediswe at kabubu ay kayo na ba amaragi ay kanang kaupay dawai semen ayo dawai semen na rin ang karo karo ko yon kinipes ang dawata ayo ki menake dawai semen na yo iyogia pungunan teswe na takabubu na kon tirapata nakaliket de tububukan ako yaki ang nakapoy oron ay ataki tayo kay ay pun ko riki kan kabuwakin na marake akya nakarikia narungan ako amalake akya akarawata tuar. Kali nani o te kasini pen. Ay apun ko na pen di ba. Kanga to sakures. Ay pa kitina kiloy. Awag pa kitina ko le bot ke the chocolate. Ay ko na buwag men tay stoa. Ke ti bot ke na semnu. Ayo na ba ko pa gilipes. Ay ko na pen ko. Ikora te kapay me yai kana yakike. Karena parte pai business. Amara ke na boy na kariki pai ay gapo. Noon to kamete the Thai fix trade show inuri ay yakan na marake. Nini na ay kakarok matayan kukune na kariki pai gapo. Apun di kina pai yatay komite ikatunga to kopi na tini to coconut meat. Are served in around the mango argument kain tiri. Ayo pun the mango is tabu me the China. Mag are argument kain tiri. Ayo the mango is tabu me the argument kain tiri are pun to kiloy. Pun di kina ba natay to komite nori tayo moy. Ay kamoy mo to ay kakabuwag nanti ay kakabuwag me te pakete o me te sin. Ay kay tiyan mo to ay kakunan sung detay yan men yon te taste ke yon the shelf ina ba ibo ko ya ay ka flavor na the pineapple the orange at the amazing apo na yun kangkang unya ina ba tiyan sweet products ay bukia tay naron tiyan kande ay tiyan watchman ay tiyan kande ay krog men tiyan muan kay naron orange yaburo the pineapple the grape banana masih. Ada kan ni kinipes ikai. Asuna kan ni karoi ayakan de arate saksi men takare. Naran de takasini pen. At suwa at banana at mumera. Ina just film mare sinorian to komite the fix pa ipon nangin kangkang. Ayo just film mare served ne non te muy voto. Ayeki koromek. Ayo just film muy moto ari dangan metemaray bante kangkang anang kanway na
Panin nongon tayo ka karikipay. Ay kay. Dito yung matamaya. Ano yung tinipo sa iyo. Natipay akagi pun watakin akan dabakaw ay kay na kuya. Araputan namin ta. Kaya karaway yung business na uwante kay na malaki. Sa isingay na tinipo sa iyo. Panin na ba. Nongon tayo na dabakaw. Kaya technologies ay kapay na maguriya kaya kapunganaki o kaya kunan kay karukoti. Iyon kinipes. Ang tayan technologies na tayan pay maguri at kaya kaya komite. But tayan food technologies at kaya kaya aron ka makuraya operation. Ay bibit na baron the maintenance. Karena ako benguwag. Sa singay na tayan pay naman maguri kay ang kaya kapungana taste. Ang kaya kaya naman taste. Ay kunan kapungana kay the solar power. Kaya taste men natantay. Harapay na tiyaro ka, at ini. Ang urang-ura rin, page 44, nakon 48, diri boss. Balik na para tayo, kami tayo karo ko, tayan kampana, ay the Pacific Queen, singato ka, at the pure fishing, iwat mo ka. Ibisi, ikenuri, aron karapay, ay kanang diyan ako, aron tamaro ay yan. Nandapatan mo ko, tini, tekayna, telampa, pena, ina, tinangope, at itaume, tiruro, tipuwa, tinana, o yakan mo ko tayo kapila. Body cream, togo, na shampoo, at dihil po yan na, ay kakaragi, may tinanipin, tukunat, vesin oil. Akan kalagi pa yay kay, apon na yun, bobok. Tayo kay, teka, tayo bora kay nilin, kay tamik, kay tinti taura, kay tinibe, tuko benos, ay kay bay kapil, karagi, mentini. Abuya pun niwari nga. Nada ngayari bantayan pa ay kapon ng diyan ako. Aron tanaroy. Tini jaro ka muan tirawata yon gibes. Na muan ta kami mi pa soy mandio. Arayang mo pas na kunan karopay. Kay mayay. Daron pa the best week cream. Era baba, e po nang wagin kay de KCDL. Karoy. Kabila a body cream na anavation oil na taran na muang tiraruan na pa, nababaki na pa, takaway, anariyan to. E pero hindi kinapa, anatay, ito komite, ilampi, nakurampi, hindi ko ilampi, ndora, panapel, coconut, anavation oil center, imira, ino ko ilampi, ano rin na pa, napay na maguli, ka, ang hina, akin na umetis. Awari kinapa ba, anatay, nori, tapiwa, anakarapay, tiyan kapila. The kapila, the lotion, or the creams, or the togo. Ayot ang pana. Ewan, the sokar ako. Na anak ko rapay. Ewan nang yan ako. Aruyan. Pero, ay kapuwag ni Tepo ay kapupura. Ng Australia, na New Zealand. Ano po nora mo? Apon si refer ako 72 or 73 pages. Ayan, kibas sa pagkunan, tawaki na kinikaroy, akan karagila kay. Ano po niya ibote-boto ka, nakuntayan cottage operators. Kakuwagin na ba, yung kinibas, ulubit na percent, kahit may sinni, ayaki, wa. Siya po yung percent, wa. Ngaya, yung European Japan, may yan. Ngaya rin, wakin ang takaropay, patay dini. Ako na, kailaki, matawagin ng mga unikad dini. Kaya coconut, the replanting scheme, kaya yo, Roy, kay tapaya, kay nanuya, kinibas. Wakilan tununiki, apo, nunikad tini. Yon kinibas, apanin. Wakilan takarigila kay kapo, ay kanabuto kay karigila kay. Business ay akarako. Refer ako page 54 or 72. Mina ka nakakato komite yon sayna. Ayay wagay kapo. Ay atangida to komite. Panerin wakina yon kinibas. Amas wakay ka anuri to komite. Makawa kinaro na kampon kay na taya. Baka nanuri mo dili year yon dili post may tangida sa hatapin ako ikay. Si Wowa, may nuri pa, anong yung kakawag ki. Ano mo ang tayo mo wakina ki pa nang ipaysi na ba? Because ita kapaya na yay. O ikay, karikina kay ikay. Karikina ang umi. Tsaka po ba, hika. Nantayan plastic changes. Naroon tinan. Naroon na rin yung si diri post. At tawag tayo sa inyo. The plastic farm. The fish cage.
Ina ini bubura non teneme ai mina di south na kon te po ang mga tilateroy na kon tayo cases na kon private aki atoroy mga business na kapupian tayo ni ka. Ay kay higa ka po pa ka o ka po kinako yon asa o urabe. Kay wakin ki yon say na yan po na ekona ikamaita ki tiyakan farm ay seksyon taro na yon na pa. Ako na hanap yung busumaya ki yon ta. Nakuha ki atoroy wakin ako de business ni ka po bika. Na ta tika te ko tika na pong. O tika ni kita bewa aki anama kita po. Ska kawan kan ba pun kapupian tio naroka. The mushroom te taringa pe ayo takarikira ke mais takapai yam na ye. Temon pai pun ka karuan tiaroka at the sinto class. The sinto class te kan uto de aka ayo tein te iso. Ayo tiaroka enang ini kai meu yon tabo ay ka mau takataka narin kilibes. Pen tiaroka ayo ka kaya na ikoreki ay kanga kaginte takay sokate tero kayo dan tero kayo na kaya na ikoreki ay kikak ya kamay mat ay kaswag yay asin tataring ngape kaya taring ngape at abewa at atay na ba nakon takanagi imisu yun o watapong anaw yay tayan mushroom yay katawari kapona kwagi simin tibutabong tapong alin na pa ako na namin kapona ko tataring ngape imin si to one to week imin to nunik igiran ben tero ka at the sintok ras monte hanna tipik bondoi nem temondoi ina ben tero ka ay sintok ras pa to at tano dai drama meta ina bondoi ina ben katagi nunik meta nuin tepe yon gilbes kaya na ba taginan kamawan to te yo awakinan katyan te mushroom farm yon gilbes tiniposa yo pero na riyo sinte titirani pa te bubwa na te paya hawa ki pa mushroom farming e pa isi kita kapaya na ki meyay na kon na repon te stabo katen erori waki ni wakwa erori waki ni wakwa LD tanayan kakatay noon ka de sintaw class at in mushroom species ake tayo na marake o karo ki meyay tayo pa inorak imahin na ako na amita private wakin business yay ano yun ko katamaro ang ibobog te CID committee yay tabi na tenuwa na yun katamaro at committee ano yung kana inanuwaki ano ko na kanya libusi nila ako amin digirake the cottage industries, the business, ay kaso karo ko yon kilibes. Katawrawan the seed funding, mentitaw tera, ako iya, NGOs, businesses sa atawrawan wak. Gure ito kami din kasa ba, yay tabi wala pata, ay katawrawan na ay abuka, na kung na iyo, na yun the UN, Chafat, na nakagilag awaking kay, at the Small Island Food and Water Project. Katawrawan timon ni buka men taw teka kay te funds na ko dapat karigila kay ka so karako. The community ay non dapat iya e karesa. Ulay na ben tekin na kay bayete dapat e karesa. Taw teka New Zealand yun na program at the Pacific Innovation Up ari tawrawan ni bubogi yan na yun. Atilawan telong scheme pero pa ina kairi na ko iya aki makuli. Kaya natatang mo naman DBK, na tara na ba na takanganga, alun di kina, yung yaki pa na kaya yung makuli. Noon ay tira na pero wag na ngawa, hindi boss. Bukan din ministries na napatan na ko daw teka, aliarangan ito buka, at bukta ka na ko yung business, ay kasi pa katitiyak, yung business ay kaya warinig. Ito buka yo, kaya nisiligin ako yung rapata, narod na kumis, tatabon na ka, taununigi, nakon tiki aji. Kaya naman titigil ko assistant, kaya sabi ko bugin katirawan kapupian doy tiyan cottage industries, tiyan business. Pawangan kita kiroy, amin mew roy. Ayo ready kita kaya nanuay at tanda pa ko karawan the business plan.
Ayun na kan karo pa yake anari ki pa business akena anakabuan ako di ba to processed foods to susu handicrafts at the hora furniture o mistik ay noon te tigil ko assistance yon to karo pa ipa inamano roy manna ki kora ki na ko yamata the control and safety of the products ayo ina kay no ki pa ina ko na busmaya ki ay pa in kinipas market is na lugar Gilipas, na New Zealand o Australia. At meron dito bak, tinigilake, naroon na ikay. Ano ko rawan tayo wabu, wabu tabon duro, ay kayo nang iliri meto komite po wan. Nen namaragin, wan kayo ay kamero, men may turo roy, yon tayo yung pion, mo manang. At meron taste, yon na pa ibugin waginan kagilake. Kamutan ni Misiri Korapay, tabon kamay ito. O katakin to windmill power source. Ngay ayo, isloy ni ginakot de sora. Ngay neumen tiang, ay kay nano at battery. Apon ora, figure 49 or page 56, dili post. Ori na pages ay kay 72 or 98. Ano korawan, te kanako pay, may yon na pa, nako tarawa. May tarawa, nako sinanuod ni the post office o DHL. At meron, tapang tuwagin ka man eh. Kinupo pa yung internet banking service. At yan tumakit eh, bubura. Yung tarawa, kinakunan, gabon ako, kaya karapay, na malaki, may yon na pa. Wakinan, katirawan tayo yung tata collection or keeping. Yon kayo na malaki, yon kinibas pa, bukaya, atangwa, ayangwa, ayakarikilaki. Naroon niya kaya, kaya roy de tata, ang tawon mi, may sentini. Naroon niya tiniya kinakuwa, o niya awa. Te kaya na, tirwa, te papay, yon kinibas. At yan takang man na po, te so wis, paano po kayo amata, business ay kawaliligin, naroon niya kaya. At yan, the plastic fish farm, naroon na naman ate, at kaya tawag kaya na tawagin business, nagtaka po, ika, ayo. Naroon na los, tawag kayo, naroon na, yan ang bubura. Takang ba na ayo, ina po si lease out, lease out, ito yan farms, ay kayo, tawag, itarawag na plastic farms, para nakabungan na kiloy. At yan, ito na canning, naroon na rin technology, at ikaroy, at FAO, naroon tinigil ito may. Inarikit ito na factory ayo, but sa maya, kung na iya, tan na kao. Takang ba na, restabi, may karawan, kanay men, timwa, matipik, naroon na yatagi, asay men waki, yung karigiraki, men, yung kinipas, kaya itatay na ba, kanay. Abonan na ba kinipas, sari, natuvatsu, yung PC. Ino nakakawakin investment sa iyo, komite, ang nisuwan noon tatapo iyo, yun na, tininikihan ako. O ikay kanya na yan, hindi po pogi, bugin kapunganan tatapo iyo. Nakakayagi, tatapo, ayaw roy, ay neo roy gate, sintok ras, amen wakinaki, unikan to mushroom yoya, kain kinipas, aki ataw roy, wakin karikinaki. Kakayan tiyono, ari nga roy, gay, meron takarikinaki, men, ito mo, tipik, at ate ko, at kos, na may yoya kinipas, aki ataw roy, nakon takarikinaki. Kami ngayon natuwat na tignan ni nakaroya councilor ay nasikainis ayun ako yaki tawroy ng akin karigirakin na rin tawuliki tinanmen siya ka at piwari ana po at tawta wabuy tanga nakon timen na inarikin nakon ta kamera ayo tamay sa na mga riyan ng mga kopya na rin na pweden tibuka ayo. Akayan na kami awan, unikan tekay at the sandalwood. Yon natobatu. Kaya yun, tungan tekay, awan tiboba ka. Ang tumakita na, ibukin na rin po yan. Karawan, the puro roy, the memorandum of understanding, meron ng tauteka, tamirat, at tauteka sa ina. Kasuntaw, university, ibukin wakinan, takaliginaki, yon unikan, kasuntaw, ras, metamushroom, yon kinibas. Yon, natuwataw. Karawan te puro roy,
memorandum of understanding in Maranam de Tautera info na de Tautera de Philippines Ministry of Fisheries the Frabel Corporation ibigin wakin the fish farm yon na pala kilibas non tayo lead ay non tinam kaungan de Tautera pa ina team to lita kiroy ani bubusi bo kaya isin sa gawale lege nabatan botakin to another ite UN naran te fayo na jasad Januan na kabatan ang nakariglig the Ministry of Lands and Phoenix Islands Development at the Magdalene Hub Center. Nori pages 23 or 102. Kana punta ka gino ay takariglig kayo ay napungot at takapaya. Ako na rin nanon the tourism noon kilibas. Sa mga kahit tawiya kahit the BYU na nabukat din promote Christmas patukan the Global Tourist Center. Ikaw at speaker, ikalinek na ba, ikalinek ka, tanti, ay kakamdini, ay kahit tabi wala niya ang katangarua, ano niya ang ipopogi, ito komite, ibugin putakan, kalikinakin, yan wagi, busis, ay kaso ka. Ini po sabi ni Mata Jaws, ni tayo ayo, ako piyaban na roy, ay aron yang ito komite, kalikin na ikasan, tekinak, ang tekinik tayo ayo, ito ay akimuto toyo. Tapupusi, ani ito speaker, tabi kan nukas tayo, nanwakin, ang narawakin na nalibos na Cottage Industry Development, komite, abos mayan. Pag nakakanta nga di, nabat komite pa, ipiyan din na Roy, tinipos tayo, aming kapayag, kakayak Roy ang karawan, anong tayo niya, manipopok, naman na, karanuli, tiyaw sa'yo, pa, igay, ay po nga na. Mas nabat speaker, kaya ito ikaya, tuloy at mo. Korapate Satire, when the chairman the Cottage Industries Development, na nagkakaking kanilong ditaw tiya, ilong timilit ang depota kin maguri bugin kanilebe business karapa yo apopos on a bot ang arikirete. En ako yung timilita. Korapate the speaker kay ko ang na yautay tayo nang kaya ka nakanakuha na kaya katitaw-tiya kan kainis na naripos dokumenti ari utak inom ti sababay apon sa tiya karinek amen te pen nos ari ando po tennis paisang sababay besen sa korine enita teritan ta khaitara ay kakamdine tantin kapene kakamdine kain na wap makuro peso, ay puntaan ng oran ka pene. Yaritay makain na wap makuro, round sa tiya ki women, kamauring kami, nananda meron na pakantay ay, ako na pene ni Mauri. Madam Speaker, ilang kukurin ka na kuha na, panante tau tiya ka, di mo sumaya. Tribos, ariasan ka na kuha kita tayo ay, waswarikya. Wasataya permanena. Ay nakuroy aron karawan makuri. Ay sataya pa nang napapaki. Ay kanganga aron limiyan tuwana na tuwana. Inanon ay kakay may yakupune. Ari ako sa napan tayo. Yamuan na nang depanan kakay taw na kuya kain to komite ni kapene. Na yamakuri ako akura ay yakikiyak. Ni karoy spangaya ay kakawak. Ari anurak na yaripos ay raging tamero ayo. Tiripos, ariakos, iyang manipopok, na kung tataw tiya ka. Yon kaung akin sa cottage industry yon na pera, ekripes, ibukiyara po tanong na ta. Ikukuray ni kung ang tiyaw say, o tanti, patitaw tiya ka, ibusmaya to kos, ay raging tamero ayo. Te kos, ariya nga, ananonori, imin na nakamatipay o na meruro, merapata, kaya hiligirek na the cottage industry. Yakay tawiya na ba, putak ni makuli, na yakikiyak, hayamaki na nuna, o iyang nakataratara, kaya manivek, inanandiripos, asa sa nangorayo. Yay tabi manimawa, may sing iyang unipopok, kaya recommendations,
na kon te tau te aka, ari e koreaki, de i pos. Iango ai kārangu, nta mērua. Meni pōngana, ai rekere kenepe me wāki te peua, a ki asa ni mama na merurua kinaki, kini ka ia kinape, ina na meratapo ni makuri. Erangi tau roai au pōtaki ni makuri kanuan te i pos, ari asa ni kanakot ni te iei, ke au pōtaki na kon te au sei. Hani roro me pōtaki ni makuri ni kapene, a ki a maneveki, ina nun te i pos, the day. The industry or the business landscape, Kiribas, the bon kokoro, Mape, I Kaida Rikira, Narono, and the Bidrick. Happen kokoro never thing. A better Mako Paira, a Kurakura never. Ma, it took the speaker, but the repose I yo, a Kaumaka, Kakamakuriki, yon as walking on Nankai. Pai na poni po na betaina pasnang euta kiraki pasang na ben kona andokon na yero na yaki yaki ape na kakinto BC o ape riki akin asan manileki ai na non tripos na roneskong waki ya pon yai na be pasnang sinang pon karo ai na be mua sa karo mo to diorit na kon business environment yon na parakri bes diorit sari na kona antara itira Aris na waki na nanangkay. Awa nakaunga ti business. Kita waki ni karikiraki. Awa ipun peikara na pe. Awa peikara ki waki ke itira. Ay akame meri ati waki ni business na karikiraki. Yon na pera ay kiribes. Ika yari na kuna na pe ni kaira te yang. Pas nakanga ni katia. Kasi nakanga design the model. Nos na kun kiribes. Ibukin kaungaan di business. Te karikiraki, awai pun te foreign investment nata. Ya perayo. Pas nakanga ni makuri, pana korona nuia. Wai rawa mai sinjamani, kain nanwaki. Awai tirate return on investment akenariki, nakon kiribas, o te puta nameta. Pai nakaira arabe peire, on sinaki naba meaku. Ngaira, ake sinakaroi arabe peire. Kanaro na pa iya itira. Ay kasina exempt, kasina relax. Masina tera the long-term effect of the investment. The company nga iyo ari karoya na the overall audit na kon the business ke the industry ecosystem ikiribas. Din na kwa roy ta kanganga mewaki ni pauto ka oy morariki na rakatawron nanora asna konan karoy arabe peire. Tisama peire. Itaw roy au potak ni makuri, ni pero nga makuri ang takanta ni nga. Manire kayo, ni karike pa na potak ni makuri tau te ka ni kapeni. Aki na ro nira, ni kakuro na nung takanta ni nga. Kaya kaviniak interi po sa iyo. O ipo na ukanta ni nga na potak ni makuri atapang aki. Ipo na kaungan business karikiraki o foreign investment ya para kiribes. Inasipa iyo, yung the ministry te tau tera, niya na ministry, pas na makuria, nakain na usim, ipo kinakamay nga na. Zero, naki mga kunana na, takamete pa iyay. Mas nakakay angan, ariyan ako na, nuwaki, itira. Aki ata uray na ba nuwaki, naroon nariasa na ba nukunan na. Kain to kumete, paiyang unibubok, na kung titrayo. Iguray na ba tekin na, Payera karikiraki, kaya karikiraki upota kini makuri. Yon the open integrated market, ari manana kiro no Australia, ori amak waki makuria nangkai. Te karikiraki na pa iyo, ari na pauto ka ta kantani nga diripos. Ninanon naus ni market ibukin na yakarapai kain kiribas na kapeni. Tiaus na market ay. Hari na meno na bayay karopay na kaya na. Speaker, ya baba ganon dari pos ay kawarele kaya kaya kayay. Ibugin na pa mais tapo ni makuri akan ay dikirik on nang anak ina beta ka ngana meron the fisheries te unik o tapo ri kita pewa open leta kiriki na ministry ayo kaya nang kay pun the private sector yay na pa ira. Arigi
pinapapunya yan ang hantan nga titaw tiya di na the private sector ni kau nga titiray kana suring nga yung kuara Foreign Investment Act yes pasan kapahata ki yapon pasan karawag tuno na ko ye ari kau nga the partnership imere na ya foreign investors me kiribas na kan kiribas kitukura ke ye ay karikira ki han kiribas ni ko na explore ari ba ye ki ko na aksoy ni ko na ni ko roy kiribas me na ko na ko garukwa Karukui foreign investors instead of Anakona, Nuakinak, on Karaoke on the Pera. The speaker, Menos Basaba, you want to cause I could pray in taking. But the Tau there, I was smile the cause, I ran into Roy. Ngay at the minute, I'll put a Makuri, get the Tau there. On Cosi, meant to cause in Makuria Canuana, or the repose, Ariasan Karinek. An utakirakia na kon tiaw say mais ana meruro de survey de document kanai ikonan muri nga to na nang ka ngairo wen tiya na no ikina pa punya yon na pera rakayatini akarawan kami te bai to komite ai data ki medira pa to wan isaina ai ku pure inte kina na kon to komite pa anaya ni bobo kei que pai que haveni na ripos e menena irong de KCDL ana katengan makuria anoria batira kanwana asna kapungana kanwan de ripos serba ana kona harikin karawataki ana products ki ana value ana added value products mendeni ta yakisi karoya kankai na narawatari ki pai kana konan anda Handik onte na taya akana to asmu de JV na ba nara kamera kam taraya de daya to kam kaungai de fisheries kam kaungai derate agriculture ke de milat ante na taya o na kisubun nara na de KCDM de taya na inara kali kera nara ana makuri ana karapai cero ba na kona nda ni popok idi na koyar potan na meta ari pun nakon dari economy so very menal te kai ai katigiro ai kan to komit am pesin dapa ibukin nami bos eneng nakuroi ereng menenas kun kakawo yaki meni kangari te baya am korai mais karikira kai kana kinan rai e pun mo mennya wari reke ari konan kapungana te e konan koroi te kiribas te ini ya mengana an karokwa karikira ke ai ka anarota yai Naruta kiai aki apun konan ngakin to ministry ki antai kamda pa kamai tau menal te kai abis mai te takos ile tau te Kurang minita kayasan kaya kaki te takos ariasan te kaki nang kabilang kanda nakon temannya pe ibukin te meruro nangangan molang kanne ya berbena tauran te tayo te sati te menna ya karinya ki mai tap tu ya miang honorable taraka puto finga ena ko te sati Kabasin dapat deh, Madam Speaker, kay Koran na kanay tayo. Ako pun de rita de, dia kan kamauri, de dari mewan tayo, yang perempuan dan nairo, sabar rikin mauri. Ako de kay tahu de sabar de dokumen naron na ripos, ariasan kawin niya nakon de Maneaba ayo de Madam Speaker. Kasi sri de karabara pa na koya kain de dokumen naron de ira, ora yo yang makuli maka. Meron din sinakon na yakomit osin ya kukunin na yang ni bubo kaya kadiri pakanoan de ripos de tayo yari dara beta kaitaw na ko de tawtek di kana itira de minita de dokumes naron de busmayakin at cause na itira de tawtek de Madam Speaker mais kanwan de ripos awanangin kakandongora adiki kairo na kaira de tan kairi de tayo karabe bekin de na ko de tawagin karikira to karikira kay kawari karena konan namuan wakini ya konan nosina komia pakari kay kabubura karena konan nanginda nakoroi ay naron teday sakay taw na iyo apon karikira kay kadyagina kay apon napon deke nangina naron kabarapara ade ke merin da per ron naron teyagina kina yon de tera kay yaro koro de irano ke to kay na per ay ka ange kay kara ko ngay na konan de mais kay kara konan de tori den teni kay na de tabe wari ke Daniel Koran Karaoke, de Jamarak, de Pundikiar, de Mator Karaoke, de Tai Kai. Na ore ka meroro de
Madam Speaker, sikan na konde to wana de kangana meroro de sa bay karon na ribos sine kere me pun manangaya kawari ya pe to tapo ke karawa ya kakaye kere ita de yamakuri aron ya karo ko yo to wana de tebaya yang anai de Madam Speaker pun de mamana naron ya yakina ko kanga yesen kami abubuak kabaka de baya de nakona ko de wasi strip po terake de manangan to komite de mai ne to manangan de ito pun de yo ya kadiri apa de mamanangan ko sinanuku do pun na ko na pe yang ani dari de tara era pe yang ani dari de kona anda tai pe ka kona ni karawak o kona na pe kari ke de baya era na ki kanga pun de dirita ke ta meru dirita ke nang de nora ki pasinanunna skora andara anda pa de terare te pun the meaningful dialogue, the engagement, imerina ya partners naron tayo to de komite o dina ana partner kita dapat agi siner karo ko bondo ko uso ko na ko iya kito uso ko iya ipundangin ko na tayo pati ko na no na tayo ya ko ro na ka ko be ke do bandera ro ndo maranga de Madam Speaker ska ko wa o to kaya ni reti beto ni ko ro ya may na bandera komite de public account committee sport karo dapat ke sinapon nori sinapon na ko ni taramata meta ni makuri agi asen ton ni peka dire arun de makuri ke men dire arun de makuri naron na kayo sinapon ni taramata ngayo sinanoria pa yai de to di kanga de yakin na mekin na kanilo ya ito pa damana kan de yo yang ari to kwawa apa nang ni ponga na kawag manakan to komite reasa ni karoy o to kana maka to komite ka maka yakin de yo ara maka karoy na payang anira ngapun de kosuko yai de tinarorina no rom yai de kariniri ko kosuko pa yai nanom de wa ke karoy de Madam Speaker aya de to karoy re de tira de marang de ya ka dire ka suna ko kuray no ora de to komite yo o to komite re mai na ngai ye to boro roy ni osina ko men de min manangaya o min ye ya meroro me de partner ko ya kau ta boya kan de daude kan di Indonesia ay sen meroro me de to komite ya de sa bay de suwi gili gila de karuan de buka pare de mane ay de technical support ya ko rande ke ko na nga daude kan Indonesia de Madam Speaker ito ba de ba ya nang ka kuray o de mane amais o de na ko na ke ke na tan de ko meroro kinda ngai nang kuray yogi kaking kai dei terme de meya na council de do meang ba sinang dimuin na yo asi tangi de direita kina koy pa yata uroi de pokan de karigira kayo de Madam Speaker ngai de dai de meroro asbun ye do darangin de gugure naron de ra de agina de ribos ayang asbun de terara na si merangira kina ina Madam Speaker si kuna ani ngari kuna ani kain wosa kana ko pati de ribos serang sai ngai ngani kana ko pa yoren ra ano ko jongora na nakakawag ba tira kanwan nami ami kukunya ami makuri maka kan kami kain na komite ngayon kahit ako kami kain na komite si sinang Indoria to wana takanga de enabling environments to ari ki buki ara rapotan namin take de kapitare na kora staji ande tayo ito pa isagi de tinang ni kanga de bari yamare nagi makuri yamare ni kara konan akabuat ay na yabagin purawa apuputan na bete to sinaw bete to onas kito kana de pan ke kanga ito bawak ya kan de Madam Speaker na konan nanganira kayo de botan namin tawata ko pa kain nanwa to di teman ere mura to kai kari kana apur bumura kaya de tayo sinakaw kaya na botan namin ori sina ben diri boss ay tirani ka pa ka to ayan to ko tabe were ako na suka aron na rawagi ayan nakapun anwara at tani ngarus tapon iya anwara na pende ke si tayo kaya de botan namin de sinang ni merurug si mama kuri asera to ante betay kaya makapun ro ko de tianwan de tayo makapun ro ko de tira de tomantani ka to de tani ngarus si mga daya mga naging kora-kora ngaya si sinakaw kaya na putan namin ta naron de wake kayo karigina kaya na alang ini bebet yai de naron to kora de gina kaya sibun sika ko wana pe gina be kadas de to wana de may Christmas sinako Christmas so karawa gi metenan mo kuro ni bisa ya kada na ko to wayo ina ko bobo si bisa kaya karawin kore yo ayo sinako bade te kadas ya naging meto ato ay naging ito baror meroro kana ko tayo ay giben ngasagi ya giben er kana ko tayo ay kaginda re tira de arabun takadas de tiraran de bisari ayo enang de ngaya sika sinori naron de tenan wage ya karawak yo ito mayangani na betonga tungan na ro rapotan dami to kaya wakini karigira kai askai taw ayo ana kunan ndeke bokaya tirangan ato amen na tirar taw tek ara de to tarag mon te yo idera na men de tenan manen na tenan mare kana kunan wage to aben men idari kin dbk ina beto wage re yo wakina kin naron dere manevek the SYB or the IYB, the start your business or the improve your business tinan day. O katanay na ko yara po ito namin tapos nakakangan muan wagi ni business ito kaya riyan ikaw ngagi de Madam Speaker ito ba de wagi asen bun wagi nak
Origen ka di beto ako ar kinai biar boto na beto sa kanwara de karigira ar to pun danwara kanga si de kana wan de karigira ki kanga de rapatan ke yo simatan na karigira ki asa sa ilong kana ora ber karo ya ini mo de kan chin ke isba de kan chin ya inda be pa ya giro ko don de sto ak don de rari ke to na ti ba de suba mo ya ba ya ilo ka kina beto ba kan danwa de Madam Speaker ya katiria ke koran ya kanga to pun danwara kaya sinakaungay tinan wa kin karigira ke daron na kande o to pun itiran di de kau ngaki ara botan no amet o to pa de ribo sa yo enang para na oro itira tarakin da perari rigi tira aron kari data kina veteran foreign investors tan kari kira o to pun tau te kan daron na reason nangin ka kaputo beroro yei agi ti meton tau roi nang ayabo kay bukin de anora no bas pun nanon at pa ya si makuri amara nga tante ya won kon ge daron na kan ngaya silang ni kakaitaw to pa de si spoto kan de kan tani ngari mamana kan ko sineri puto ya tante kita kan to komete sa kita paya kangai tira na value kita tira de value for money tira de te kina gei ito punta paya na ni pongan o pero ni pongan na mana kan kapen ya ke karawak to men na itira tetaw te para kan siya kina mana kay tante sa kurana ben taray sa nguri kini na mana kay ara tanda pa kaun kapen taw te kan ting na pa ito mana kan daron na kan ngaya si sinabu ko si to pun de itiran di kayo Madam Speaker kaya sila karaba de to komete daron na naron na ritekin awab mo ko na to me ang girawata na po issue girawata nga ko na kaupay na ben naron daw ben hindi ka na kaupay akana ayra sa Manila kiti yay namin ay yay tiragi de cage farming o tirari kin naron na kan silang indawroy di mo sumaya kan at sabon dita ki betaw kan Indonesia ibugin ka kin tamani o kariyakin de tekniko de ayata na bakaw ay bugin wakinan nakarigira kay na ko na ano yay community ara po to namin ta kipon nara demand na ito roy ni wakina ang karigira kite tira na ikay de Madam Speaker meroro kan sa karabara bari punde takay daw best na konde to komete yon ora kinde yamakuri ko puri ni men to tana de na meroro de sa bay puri kan diga na ay si sinoria pa ano na to ya koroy na ron de ni ripos de tira de apun sikakowa na ron de tira uta kira de yo at yung ora ya ira pa de Madam Speaker ya to gikan ate arabe uri tayo ko de uri draya tam rap Korapati desate ara sa merorong kandari mina pun desate may Christmas o kandun de mena karine ke honor po tiri pata pe ena ko desate Korapati de speaker kay ko nga yautai ako wa nga yapon ko tipo stekate ko sinang mo na ni kadimesu ma stima to ni karabarap na kun wen de mew ba pun ti meto na banang ni de merung ma ti korakor sekarang bayarik kan ti komite ya kabine ay ribos mataran ti tayo isputohan ba ti ribos ti sabay yan bukinay ka to sinapun kaparan ako inanon tay o taon ti komite yo ikatayin ka kahit nan value adding yon tinan small scale to industries ada anakunan subsidize ara input okay ato noron na sibun ben na taya Kiribes ipon nang know what depend on tibay ti import naroon ka para na to more than yon ruabu ti percent tibay si shota ni may sinan ti sabay ay nang iwari guys kanako ada naroon din si tabu man nang inimay si demania si kadina ko na ko sinan ni karako ti man ay paro nakon kiribes ato yung kanyi buginaya katiyay ti komite yo pinakatay ni kakayang tinanda nga es kunan payi kas bun kunan koroy yon kiribes ato ano kunan ko wari di gerik tika na ko man na ko sinano ko pasin ako nan subsidize payi kas import ayari na nakailan na tanti tiyaw sa iyo to na kon Christmas bayagan taray tapo kita bewa aw kanta niya pati gito yang anida tiribo sa iyo ay kangay tira na comparative advantage aruray tira na comparative advantage tanan toy tapo ya pun karawan tarati wana ti pamakro tinati bayan ng kangati ti baya ko na ni karogyon ay inang kangay inang da ikian ako yay inura kiya yaron na ako napay kito at anaw resources to si kangay butaritad ay nang kuro silang wanti panana na to tinan tina ako na ni value ako na net value na kun nay kay nakainara-tara ti sa babae nako Christmas okay Paito ba Christmas to wana ti tapuan ang inikakawak. Ang kaniya ka nga itira katay ikosin ako mentiri po sa iyo. Eto nga itira na comparative advantage. Christmas.
Ang nga si Koroya. Karawagi. How we become competitive in doing it. Ito ba kang bunataya? Okay? On the ribo sinabayo po nakakuha. Pero ta, yay tinan potentials. Yon, Christmas. Okay? Kanas po nura Christmas. Kura-kura kaupay na yon, di ba di Tauro. Okay? Ito ba yun, tuwa na kaupay ng Christmas. Ay mina yon na. Puntuay ng fully exploited ti sa babae. Okay? Ito ba, ang kanas po nikuran ka ba ni Buwakara tayo ba tiraro ay bukinang kay istuay ni kunan ni produce the volume may bubura kiton. On kunan supply mo to the domestic market. Paes bon tin na to na bangkay nota na ti Tauro may sinano. Ngay nang inataya pa nasyo ay di matuan nota na ti konti ng Tauro. O ta wera kay kamati matuan sabon di matuan nota na ti Tauro. Ora Tauro. E bon ko sila wana niya. Ani Christmas. Ito patirangki ko na nuraki ayo ti wana na competitive advantage. Comparative advantage kaparaw po na Christmas. Ang kaya po na karawag. Ay ito, paskunan, subsidize the import of the Tauro, the sa babae. The siyuwita, the sa babae. Okay? O yun nga ba ito ba, the siyuwita tayo ikana ko, inang inikura-kura, karawanan di Jono, ni Maynuk. Okay? Di tabueran. Ang kayakya, tinanggis ko na ni mga revive, the siyuwita. Paita ko na papayo, o di siyuwita mo, anti kura-kura kain na noon. Yataya ba kain ginibes. Agyan may naiwaki na. Yon di paturo mo. Ngayon tinan producers yon di siyuwita. Kapara pure te sa tiyo karineki isi kana ko na konti presidency bukin na point of order yung mga korapa. No, de presidency. Korapa te Madam Speaker. Ai si kau ko kaya san pono wa. Jadi musrawat jobs. Korapa te presidency His Excellency Danis Mama wa kaya san dana rei ka na ko kite te kauring ibugin ponte tay te wa no na to na kana ko na konti te sa ti ka pene na meroro ari te ni puite miniske te ikana ko na konti sa ti te primer mi ate ministe kiraka ngai nori ngai pon si te puina ni kiran te puina te ministe ni kiran nam tai te sa te ya kareniak to yang ani ko am tai pa meroro yang an nepe te rana re te sa te ya kareniak ya re pon te sa beiren te rana re to meti bukin na sama o ya para pure pa inoria yo na au screen ayo pa ya kan meroro te ridan ta kaitar te honorable Cecilia Lambono te minita na pente kau pa na meraba te honorable panatake siwa may bugin te rana re te ara sonic access are sasan si sera re sumakuri mangaya ya ay au ruling monani king ya kana ko na ko imte sati ya karinia ki may Christmas sa kanton honorable te pata pe Rara ba, speaker ako kaninik? Ako, kaupay na ba Christmas? Tuwa na inuriya sa babae de. Punti pa niya. Okay? Ito pa yun po ng kaupay na mo, ito kura-kura. Ito baka muringan na usisila kaya ka, anak ko, ibubusiya ito militar. Tabi, tirangki ko na yung mga wakin na kita kadikida kaya te buri, okay? Te deboning, ito ba niya wakin na to te makuriyon nan. Mayo na ba ito na kaupay na ti sa babae de. Hamon ti kora-kora, hamon ti bubura yon Christmas. Okay? Ay tao ba ti ribo sina bayo, mention sinakanga ni net value na kon to ti tinanika. Ti sa babae ti buri. Ay karon taray ti wana ibo kon tinan low hanging fruit. Tinan wani kay ka nang inibebe ti karaoke. Payagi nang inikay nano ti mania mais, yagi kay nano ti capital, yagi kay nano ti machinery kitira. Isi kay nano ti skill karon sinakanga ni buri. Hato ati CPPL na rin kampanari ko na nikabuha. Ay naku na ni-export ti sa babae. Tiba ka kukuray ti sa babae de. Tribo sa iyo, bay tao ba? Kangapon nang inipay ka nurag. Yon, Christmas. Okay? Yay itanan innovators. Yay mata ka na nurag na pakawiyan na ron na ritekin na tisetiya kanina ka may mayo. Adi ako robis. Okay?
man ti win ti tao tinan pa in tinan sharpening disc ka ngamin awa kun vet na kon dibis ke kay tabi man ya nang skillful na pen karon ti tirari yugukutari ka bubutag ti ani ka ke paitaw bay kay bayi kasi nakatay ni karoy bayi ka wadi ka na small scale des ko na net value mera ko na ni bubuk ti sa babayad ti ribo sa iyo ay ka kowa pa yay na bataya sa tawroy ni ka kamapuri hoy nang inigukuray ba yon Christmas o tinan na batay ka kamel ka kamapuri o tang babon tawroy na baybugin ti tinan cottage industry angina tinan yabutag yayine Tito ini ngay na. Tiara iki, tiara AB, manti KBC, nipan niya, awan tayo dik. O iya kami, nipan niya, iya na senta niya katiya. O ito ba di senta niya na nang inibubuk, ibukiyahin, tay susu, nakon niya sa utan ni mga arabay mesina, ni ko to siya siyutan niya ni materials, awangan na, kikain na. Hawa ka roy tinani ka peragi me tinanda hu kanta ni nga bay nuluntay ka na roko ona ko na penisui pay na ngay tanti ye kain ka pen sinang agyo ta me sinani ko na to sinang kadige dispi ka pati ona kanuan na rule of procedure pa ngay ni ka pen sila tigay sinang ka po ya rasut to me iriya kain dito ini ngay naki Christmas ako na ni sui pay kami na yoray kay di sa bebay o inang ni karapa pa ayine atig delete me ko wata po ni na pagya kangangay ka sinori akay na nuwa pukay yan karoon na business plan akay na nuwa to tiuta na ti funding proposal akay na nuwa pukay tiuta na to yon na machine ay pa yay ka waridik ay to pa kan yan ako na nibubukiyay to ti tautek dinanon to ti nan small branch pugiya karawataya ay pa ni susu pugiya kadigiya yung material o na nga niya pa na karoy. O ngay na. Sana ko ni Pupay may iloy. Sa akin na nga utan ni may sinanip. Ang inay lores, buwan na ko sinanip. O timo ni ba si kakay, sinako ni kakay, rakos. Sa mga nakuntuang niya, tinantilas, karawuroy kami na ako, sa rin na po, irokuroy na kanipeo, pa kitang ilaw ko, siya napapagin ako tapo ni Peo. Ito ay na, urong ipen na rin nang inako na ko, ito ay sinisinilangan, ayo, ito pa ako na ni karoy, arayin. Makay na notiutan na bukay. Akay na notiutan na training. Tapos sa katayan ni Karukuya, tapi may sinanu, panariday niya. Ang kanariday niya. Ito pa na nang inimay si Baye kasi na ko na ni Karoy, na mga okila di Christmas, yon kan ni Kaupay na etipin. Kanakamnunuri yon di YouTube. Hakain to India, kakain niya. Ria proses na ti tirari, kunin tipin nari. Iya karawag kunin tipin, ayosin ako Baye tira, ti kura. Mga kamera natin, shield, tipin na rin, mga produce, tirari ba yung papakiwari, chakol, Ang kaya yan, ito na kayo na ngayon na kayo, hindi ba siya kakaya, raya. Punti na kayo na sa kakaya, ramakit is them, we need someone na nakunani ko, Roy. Ay kayo na small industry cottage, sinakatayan, ni-encourage. Payaw nga sa mga, encourage niya kami, tabahan na kapuat, butane cash, kita tiraan na rin na sinsinyon na paanang buni kami rin ay bahay ka ako nandi. O itaw ba tiba iskatiyan ko roya nga nasisaputi niya. Sinapun ka wali na kaya timput yon pay. Ay ka istaw ba sipun ko naan ko roy on subsidized may kay sa babayad. Di sa babayad wali na kita tayo pun kan botay. Itaw ba yay bahay tabi way tekin diribo sa iyo ay kanang inikakawak. O itaw ba yung kanya iti-challenge na kung titawtek. Pa anak nga nakakuruwak pukin ay kay. Inaka nga, hindi iya finance putag ay kay ay affordable. O si kakuha ba iya DBK? Ti DBK, ito ako na nanganiya ti loan na mariyang hindi tayo nga ako na akong DBK, DBK, iya pa, mga Araka nga ngayon ni Christmas, basta ko na ni kami na iya pa lagi Christmas para ara security na kon naralon. Para iya pa hindi tao tiyak. Kung akong TV, kung akong tuwang iya, kangay, sige pa mi papen ti tao tiyak. Awan na kangani ko na ang loaning kanya, titoy ni ngayon na matiyara ikim. Itaw pa kayo tinani policy issues ay akakawag kimentiripo sa iyo. Patiraan ka na ako ng dinanuak. Tiyatan ko minayay ng kanato ako katitay. Kunang kunan ni kami na. Para yung security niyo na pato ang mouse.
kito amra am asset ani am machinery ya kana ko kami na ige kito tira te pare ka mangana ki kama ko ni kami na pa mi security mena pun ka ko waki pa kam ko roy mi kari kira ke pangana yek ina na ki mailum nangana to ti men e kay na no iti skill out the business training ita pun na kay pa ka ita kindira ti boss e kay na no iti reading antay ya nakadigi iti nan TH antay ya nakaruko ti hindi ya dito kakarotira ti coconut shell ni convert na kun ti charcoal o ti kan machinery ko siya antay ya nakaruko itaw pa tirang ko na nura di na yu titaw ti ako sa karuko nga ti tapo nang inimais di pin na to tapo era ni matira ino o kan ko pa na kun koroy eri kini ba ti wona ti industry na buki ya kan ti ono hari ti sa babae o tapo na yapay ni makul ang ina kay nanwa kapuan na yapay ni makul tira ti sapot ay nako na to ti taw ti titayo yun nang aniya kung ano kunahan mo ako hindi apun juga nanti bagi mo hindi kakawag iti sa babae iti market access pari ang inang kaya ako ro iya pa na akita iya pa nakabuhi na kaya ti sa babae rin kana to si sinora ti ka ari ti milk fish ari o to pa market anin po ti CPPL pari malay kaya sinakauma ka ti CPPL na ako sinano kakaya makiti sila ko ba sinakatagyan ni kapuhi ka may luyaro ko ragi kaya kaya siya si kanoy si mina hindi pekit hindi kontina o sa kanako ina ba na konur ayo eto karoy ang ko ti Pilipin payo na makiti Pilipin na karoy ilo ko ti milyon ana value ti milk fish isinan ko rin siya ni buriyak kaya ni Pilipin na farm ngayon na kaya ni Christmas siya ki farm payapon ko rin sinawan depende away kikay ang ina ilomi kam na ko Christmas o kamog o tatarayin kami awan na kaya mi skin dira narapan niya ka maura kinimay ay ka ni mga penirapan niya ay lumi ay rin ka nakam na ko kakataw-taw ay kam na usamay di sa babae na tayok tiba kakawagin na ba payag iskoroy anak quality standard o di branding itaw pa kay payag ka na ini kakawag ibugin ti marketing di sa babae rin ka na sikunahan ko roy kay ay itaw pa na nang inibubok dugin ti karadyo tira ang gisikunahan na identify patira roy ay comparative advantage aras makuroy kakakokor ngayon itagin na kay ayuan na comparative advantage Christmas o sinakatayan ni bubusi ni push pa nakatagin develop nagbayong na ako na ni create the market ko na ni create na product adin ako na supply the local market on kana yamo na nakuroy ato we become more competitive o sa kunang kanya ni kana ko ina ko sinan ko metiba kakawag tira mo aranga ni kawari na kaya tika na kumanit na kusinan ko. Sinakangani ka wari na kaya import yon pay ka mais ay kasabon ni mew yon. Ngayon to ginti titay ti sa babae sa bundot na ginipuno pay. Pari kaya ra control. Pay si control na gimay sinan ko. Tiray si kaya ra control yay. Ti purawa kaya ti bay tinansi ni tinani mit. Si ben nota ni may sinan ko. Mayari po yan may sinan ko wapo ni bubuak. O sinang kangani ka pa kay boy. Si kunani control pay kisbon kunani ko roy may within ara aperayo ti sa babae. Rarapat sa babae ako barabro nga ni Yesban ako di meruro aw kanta ni nga pa aw komentay kay yon i-reboost kan ti komite na ibubuk aw karabarabari kinako ya kan ti komite asan nga ros pangay aw kanta ni nga ba ti reboost sa iyo metanan recommendations taron na rete akin na ti military tapen na busmayek ay nagisikuy kay may na busmayek ay nakaro kiti kakamaguri pasin ako na ni mga nuri ay nonon didikay kay may na ba yay nakikiri ka akin na input yon pa ikisipun ko na ni Roy yon kilibes ti Mauri ti Roy tatabo mo ti sabay korapa ay ang kaya pun sa body interruption ang nangyayari ko kaya nakon tirari nakon ti sa tiba ka ti tekos ay again ba natin samak ti sa ti ako rin menus ay tiran di ang puya bota ti sa dia kan dia may daw din ay ang road to ni biya pray da ko Kurang pati honorable speaker ari ya pinsan no de interruption may pinsikan ubusi pare iya ko mit na ko mitiliki ate te osinti ya sa no ko na repose ya kan kan ni ko tagi no kon ditam pag kan ako si tubusin ko dir kana no pa no na kidya no sa kay mga katawro na kon ditam patayak ay antaya pun dari mga pun tayo kan ite kan heron tayo na kaya ayat sa tiyari ari ang kostos
Kalau buat speaker, tema kawatari baran me kamauri. Nawan te banta yo, sebenarnya me munpung ya kan bung ke. Aponte kana pera mo meuri kapeni. Kau sa kai tauri de mana pai de mun karapa mente meu ga yasan nani ra runte te tenan yang ka skroi bukin ra komete yo ai pun bugimi ne ba kamora ai no ro mi ai ra re ampere no ra ai sakki no ga yaki mahari kite aki hanga tu kona no ya ke nai pas kambas nai era batu ya sina si na wagina ko ta mana pai ta na ban kai ta no ante te militare te domes te militare kalinek kai ta una meroro ani ko wasan te bige bugin te ara post na te meroro ya wasan na tonga po kusimai ki san kai ta ina makuriya san kai ta ka bene meroro ara ko te kini kai a bun pen po yara ini ngatina orang ibasin dapat yo rai pun kora sinang kaina na komete yo pa ke semana nga segi mana nga bata semana nga bugira pada yo terus abu segi to ro ke yang ata kabara bu kana ide tiang ide pada yo ki tiang na kai ke yo terus abu ya nga semana nga bugina ram mor pare semana nga bugi pas sebelum mana na be bugina ram mor ya ka pa ana yeki no ye kara kira ke yaki ako nang ide me aron tiperakia tu tau teka orang ini ada sendiri otara sendiri tak kira orang ini buaya kan ram mau pun mana orang apa anak orang apa sekolah anak sagi sekolah kan tau teka ada itu apa mana kan naromite yo no wana pe no Thailand no Indonesia ini bongan itu Thailand Jafet ya puri dia putra ana perang wak tari de ia waknek tawroinen malina ke ani si skarapai kan ro komite ba kisiro oris puri pen boten mani me boten daini tayari ke ne kisiro abul pakalan dirora espera ona uye skunan ari kam tawrai tari kira kada tawrai asawa kina be sabu kina nabi saksi ngai de spiga ba de samaro Indonesia abun Indonesia ni kai pun abun ta kuri pada abang tahu roy ni, karena ada apa? Kalau kau ada bubusi, nak orang tahu tiak, orang di berstes, pak sekian data kita kami, orang ada pas sedikit data kita kami, tenua asa tahu roy kan mana nak? Tapi abang mata ada sembilan lagi ni, dari bos, ayah yo sahabat ni pernah nak imte, sahabat ni orang tahu tiak kan ni, asyik non payment, tahu ada speaker, alias mana beya te. Dari kami tapi tahu ayo ngapun kandara orang ini nusa tapi tahu kan ke mantain kuliah di Indonesia era apa ngai ya kuliah di mo ngai di luar nus tu mondo kai pun ngai ngasa konan era apa sekarang tahu lagi mungkin semayan te di pos ayo kada do andes biga pun panauring kai tahu nanti sedia karena ini Christmas Rana Nagaroro dari Yasin katiri nanti aku sayu sinang kukurai nana Eropa ponnangin te payar te akina apun pen di yon Christmas ada nana apa Christmas anang creative kai nake kalau dia akaro pai ai ni nare apa sel kabara ikai tau naran apa kita tan competitive advantage re te o manebe yo arari kanga pun sari ni ngapen dari bos na kalau te apa tapi waktu nan nasmo te abu mo ora sa kilo yai kita kanga dia kinang tau te tau man ari kin dari bos le per ni kan pun ngai na ari pun pubusi no dari bos kapen manebe ndo meroro ri kangai ana aruna pa na busa tau te kapen mga pun karikia na pun kalau ngai karikia kai pa na pongan na begini bes ya te kai te speaker ari pun pagano te tai ai harapai ngami kapene ami kapaka mi pe ora te meuri trai ata bumo ana ipasinda pa ana te kiroi te weekend atau musra Kenapa? Saya
nangkanawa to kasi no yan to kasari pan agak busmaya kang ing ngawak kang isak agak busmaya agak ano ko ya agak busmaya ang kan Maria sen karo introduction ako ganom the business Korabat te speak ako niya kay patamanya tay inang musra mo kain karo ko at tay ani na mga tiyak yak ako Corporate business. Ye kagan aro yon the motion an ye mita ni mawa de mis. Okay. Ya ke ye kam kan meru rogen ye ake kan de derik. Ay the business. korabat te speak ade ko punjakati kau ngai elegete tataya kimutu toy te mon pai ai pun te takai tau no kon wen te meo te tua ma kan ron ka kau kina ngai ra tanti ngai ra kan nei te tau te kan de tak meteri tan takai tera tanti ni kapen de tak ma ra utu on de tak ma kan ra makur mungkin ayo boto ka ina ron karawan spangar en tu one week to kingai ai pun te kan ka kai tau no ko ira ni kapen karawan spangara tamaro ikin na para kiti pesa kiara puto nam danan di tepanan ka kaito sarisan na kain muengar ura menasira oi kain raus kya asana ban gigiya kin puto kaire non tuwon mungke ande takinam da ai pun kain tani mokuri te tautek ara business Akiasa na ban ipupuk na ngai ka mais pa na koroi ara uwan wiki ai. Ilian to kaita we punte panan rom. Mo sa kawinan rom and data makain ti rai ti rai minita pun kain ti tani mokuri kana yes pa na kunti te maruro ki yes pa na kun naron ti kaunta kay non ti ausindi Ada pun naron nanis pangaran jauh sini sila kaum takatis sa kanuan jauh sini susina ko at na ban nakapa ada ikawa ke ire kita ini sa kawin na batapan ron kana ya ita kai kasan dang kamatau ni ke akirang dori ita kina ya man na ita tau tak kawin mi ara tanti ikakam kadinyak sa kawin na bataka parapuri dita mataan nora ay banan to katikiroi sinaban intikiroi ni kapane ni mo man te ponga ni karo ko ukiran na rapo mo ko ka ko mau tabanan na panan mi tauta kan ka kamyaut ngo ya mi poto nomat ai ni mga reken tuta ni ka spo na kon te usinte ai mai na kana na pa kitemeo na ko im dispute ka makain mobis ngapan sangan ko na to katikiroi na idea tayo na kung ano pa wala kini pesari. Tumauri, teroi, away tabi mo yaran kapan. Ako rabat to speak. Corporate business. The lead and the writer. Kurabat to speak. Kurain na pen nga rameroro tabi owa. Ito kinara powi neta kaisuan. Powi nita tayay. Sa seremonian mga ngari kaya kami awdi. Ako yung speaker, di kira ka kain jobis, di deputy speaker, nako di president, taka women, di tapare menayay, minita, rara, tante ni kabene, tan makuri, ay pun kain kiri bes metan ngora, sinaben mo na awdi. Pas kakaita una pete, di speaker ibigin kanwan to 1 week. Ay na be men raiter at asno mo na rakaita na ko im nakain te jobis nam kaidiri te speaker na nakaidiri ara ka women speaker na kon dikira ka metan mo ko bukin nakatawrawan nako
kanuan nara pung te pirikinan bebe me baye kis kaina noi sinang karabara banane te speak asi karabana be te resistance ta kaumen me minita otan makurin te tautera me na kampana no te tautera ibukin na be spangaya ayasen ni koroya naron nasinorian te nani pira resesen dinanoin te narapo wiye kanuan te taka kaya kan kon nara sisirak sinang karapara pana benan ay nga ko benera sisirak ora kantani nga ba kanuan nara sisirak ere are sendori te tauteka kantani nga ba ena konen kiperi ya kana kainan kia bubusi sekaraba ya tan mapuri asi bubusi ena be pa ana kekie kinana bes pangaya ibukia te boten nometa sekaraba ena be roran sete yoriki ara komete Roran sa tiya ki yes pangayan na rakomete na kometente tamana ben Maungatabu ara komete te PAC ibukin na ana makuria sa sana ben dinano ng tayay ara business committee ibukin na bespangan na sen koroya ato as mga pun kabineri kara ara bubusin ako na business committee payaw rurungira ri kingaira tante na ron kay nanuan te tay bukin na rasisirak me kairi ke kanuan na ara bubusi sa san kabineri kay ipon nara kaitaw na kuya ara komite ni kabene kaya sen karos pangay si benen ibusmay on karine yaron na mi makuya kamasan karoy ganne sa mga reisi me puntekan nibubusina ben akon ti tawtek naron to ti kanuan ti tarapo wiye to yey yey kanuan to ti kiraw na no narrator kaya siska para pure na peneron to tinan spena kon de meroro kaya metera ito ari ka patinan kami tauni nga kaya kay pai kasaki karoy bukin noy nanura pana ana pusmayek pa kami tauni nga oy kay akarawa ki inanun karawan spangara tikin spangara ngai des menen takaitara es kay rang kay takaitara bukin pokan te tautera ni karoy na konayon te ibukin giribes on pokia tara iterare ngair sina kakaulinga ibukin spangana sinang karaparap ay ponte ara karaparap ana pena koya kain nara ako makor sinak mamani nga pare ngai ang kaya ya kain tata kay iya indetay skarabayan naron di metuan aya pauto kami aya panaya na koira ibugin kanuan ngara na kon arapuwin katuatay ay pon ara karaparap ana pe na koya arausu na kiasan po to kairan tetep menira na kung aira tante nikarawan sa pangar nikakatawrawan na ro ti tira payas kay no ibukin ka na karawan sa pangaran inanon tituwan week skarabay arausu kain na pera na sira sibura tamera manera tarira kiasan ipopoki na ng tuwan week ay irororo ora po nakitan po to kaira narawake os pangaray skara barabate speak ay punte leitan temanan katikiroy na koira sa katikiroy mo ati women o toro kura aki aking kay menay bokore bukin tiarak katikiroy bubusiba ana kite temerurung te tayo ako pwede na ben mga kira sa bangay kakawag punta botan nomet asapon katikiroy ra ngayran kapene titauteka ang ay natante hindi te speak kami kain te office ay pun kain na pere kiribes inanon te masirawan na rapuwi ni karoko mga titay ris na mga man kais po yay kay naron ako payri ako san payri te speak as katikiroy ora pa intain ako te meuri te roy o te tapuma para ba te speak korapa telitan ta kaita yay di kay kakan ayat sa te ya kornya kami taro tininan Korapa, Honorable Speaker. Tasabon kami uri ramon te meron te pakandai kami pero mo ni meuri. Honorable Speaker nga ako naligaratay. Nga panara ta bewa. Bugin dari tugin te Maneaba Maungatabu yu. Tasabon mo na mo te panani ka kaitaw. Ngon mo te meaw na nakakawagin na te meto na koira nanon to one week ay. Pay na raw yara. Magyaro na pa yaki nongoira men kawaginira. Tapos nakakaubiya tugin to week ay Honorable Speaker.
pun tapi ka banaran ka tahu nong konti meau kau kan orang bos speaker pun banaran ka tahu na itera yo na kau itu speaker na ron kairi dia sebenarnya nona senori apa semua ngeroi senori apa yai ni konti waki pasa rum na ron na rari kaira na waki sebenarnya nona bos speaker atau pun banaran ka tahu dik na konti resistance milita kain nami sim nami kain nami offices oi pun te rita da kaita makain na naitera garawan si pangami amon te kawai pun nami pota nomat sarana mai kai panani ka kaita da nairora atau oi pun malara na koi ta nora na sin kilbes mai makin na orre te onon raina te onon rawaki ta pui ka mame na ye kara pai kami te ma to ami ni ri na non te rari te social media te to te radio amen tauroin taina ko na nganira kairan kaira puagi dai non tai mini on Maneaba Maungatabu asa rei tai war bos biga mete panan biga parabure tabun mo na ka parabure no koi mo bos biga nan wara arura to berungan te arura non te Maneaba Maungatabu mangge semua waki kar kuang kai sakai ya ni meta karau te ka parabure no koi te minita preses minita tanti ke sasen dari Tony konan spera kono koi mi nanon naratai meroro nanon tai nanon tu one week ana koyo kera kantani ngapa sina kroi kan tabun kanuan te bon to na to na ya sabun ka venia pa pun te pana nano rinano ani ka parapure sari tar ka parapure koi ayun ka ben koi ta nora tera sin kiri ba sari asan yang ida te buyo pasina te bukia te nara te kana kamara ya kino kroi ai pun nara ka parapure no koi terari di naron da sandi atau kau kena bawa bos pika pada pun dari warga perin dari mana bangkai sakati kiro ya kain te Maungatabu ni apun waki na benon na yawaki ya kauan wiki ya meni naon samu sirawa ngai ya sakati kiro ya ngai na yawaki ana reisano semero waki na bos pika ron te aus rongon te nai ne are nai de ba miss summit kiribas na korowa na boto ay bukin kiribas ngon na makai ni apu ay pun panaran ni kategoria na natin ni kasuap na budaya ka na kiribas siron nan tayo ko inan na nawaki ani men ino tamen panay kay yor bos bika sa doan katoka yor ni kapen na be wa pere kiribas on doan ki mera be wa karesa yang na sekolah ni mapen ka spuak kon te terari pungin tamane be na ro pare te mauri na tangira te so te tab teroi nanon na nakoi te so tenas te tapumwa nanon na makuri ana makuri te tami ya oi basi na baro speaker itu ina yo Tapati sate okay to tarana ya pun akhiri ya musik ya mereka kan ya karapain kami tanti kapan mo meron de resistance women na dito kaya rapatan nito yun naroon nanti nanonora kimina ye minita tinitan ta kaita tanti ni kapan e karapain kami na mi tan nung ko teka naroon ti takaidi at toirori kaya kirori ya karapain kami ye agad yung hindi tanaros na makikiyagili kanaro na patawa ye aki apakah kita yo sudah kaya gini kita jawab bisa menditai menditai por ni kata maro hari ki waki ni kontai kan ro ya kan kenapa ya nabe jadi kau teka ini kenapa tidak beri speaker the clerk tidak beri clerk asa our council ay pun kain naro apisin ka ben naro na ya ay pekuta na ilun to wal wi kayo arangin na papasan kikaya kin karwas pangaya ibugimi ay bukyakan kibas naro na rin na kanaro na payay ti Spano ko kasan di sa mga kikaya kin nari kakadamaro ari kinakon tayo kay Mayra Akandan nga sila pun kakaroon tayo ng kweta maro na ano pun araw dapat tayo kukunan ng mga isipan ko kita ko mga kilangin ner kita ner na awan tani nga sinakiyakin kata maro
aron te kairi man mi tai par to kan ni au te kata lu ya si kau ngen kami ngan ba de naron nara kampanye tai esensia terana kita ina ben bu ina no isuan di tamba isuan di tamba kan ni na bora ara bu ya de kabene nan diri kayo mayari ya nang kapara teos mangkai ni karakwa isua di tamba na ana pe wa mi are tangira ki rumi are kiri pasar te mauri te roi are te mo asapar